Ia, ia tatununga ua tatu maua fo'i lenei avanoa lelei ma lenei laolao lelei i le lofa pa'asoa o lo tatou atua. E fo'i le tatununga. Lea ua tatu i le weekend o le ua sofareile i mātou. Ai nisi te manatu o le tatou atunuu ai o Samoa o tatou o lo nonofo mau i New Zealand ma Australia. Ia o lo whapea o na tapena ia le asosa le ua astonai. Le ftoa mātou taunu mai i le paenga ta ua ia o le whai unga o le vai aso i au mga luenga o ngā le whanau. Ia o telefo i o nisi e le mwhai o na maluronga luenga i le asonai me la asosa. Ai o le taamilinga leo le lalolangi o e soifua mo tatou o lai. E mai se lava tatou o ta ua o tangata ua whata ape e seina ma lo tatou atunuu. Ia po i tatou ua o ese o tatou tu ua o tatou lau whanua ma lau ele. Ia ua whaia lea vaenga o le lalolangi. Ia mo tatou no fuanga. Ia ta ua utou o lalata iai ma utou wau mauai. Ia ma whanana wai alo ma whanau. Laso whareio laso lima nei, ia i mātou i California. Ile ai ua ta ua o le matapanga umi po le City of Long Beach. E le mamau e se atu ia le mātou no whanga nei. Ia ma le no whanga fo i leo le kolisi i po le university. Ale nei ai o le university o ta ua Cal State of Long Beach. Pea ma le 5 minute e latu i ia ai le mamau e se foi mātou marsami ia ma le vaenga o lo mena lina ta ua le nei City Long Beach. Ia e anga ia e sa le tio ata ua e nimo lava ai i le mi o le foi ia i latu e whaongaina i ta whaonga matulanga whapena. Ia na ona no fo lata i le beach ia male matafa e sea matou ia ia ona o le tele o fo i o me e afia ai le ia pe o meni o kalesia o lotu tulanga o organizations ma mea uma o commitments o committee ai meni o whanau ia ma le tele o le mau mea in malvai ia sea ia se taimi io e anga ia no fuanga whapea. Ia o lea ua matu o lia mai le whai unga o le nei vai aso whaftai ai le tua. Ia ua au lia mai manuia o le aso 5 o le masina muli o le tausanga. Ia o le aso whareile. Le urua e aso whareile le nei o le nei masina. Ia o le aso 4 ni aso 5. Ia toi lua se fua aso ato atoa. 20 more days before Christmas. Io e pe afa pero o 5 aso nei. Ia tu e luas fuaso. Ia ono tatu o dia lole manuia. O le aso whapitoa e whamanatu ai ia le afo ia le soifua mai o le pepe. Ia po le li o le file mu.
Ia, manatua fo'i ia o le aso ia o le tatou auaunaga masani ia ma le pa'aga masani a le tatou. Ala leo ia le tamaita'i o mafanua tupa'i i se taimi o muamua o le tā o le fā ia i matou ia le o matu tatou taimi ia i le o toe mamao ona mai la ia lea. E lelei mea uma ua ia i Iesu o fatasi mai o te filemu a le rou matai o te whaia ai. Sai mai sisu e se sera pese leu suatu. Pepe se tatou I lo tatou atua ina whawhetai I lo tatou wali o le na maliu e mama ina I tatou mane ai lo tatou lea. Ngā aleluia, aleluia, whawhetai I lo tatou atua, whawhetai a Iesu, whawhetai a Iesu o lo tatou whaola, e te lena wa tatoa, ngā sala ua mumu e peise I e ula ula ai mangalo lava I tatou nei uma pe asala mo ma le fatu atu wa aleluia aleluia whawhetai I lo tatou atua whawhetai ia Iesu o lo tatou whaola. Whawhaitere le atua lo mātu ka mai lo loka ei maua le nei aso nei lau lau nei malfile mu mātu o lia malmanuia whaftai I lo wanga le lei whaiwhitea I lo leo leo lo mātu ola mai ai tae au si o le nei tula fiafi ua mātu iai li ua vai aso le nei masina e penatu le ola lo whanau ke visiano e whamatala loto ia ma whamanatu ma whaelonga ina ia le whanau mai o le pepe o le kerismasi o le li o le file mu pepe o le whaolatanga ua ta pena iai le lalolangi ato ta mai matu te whaftai I nei a wanoa o matu maua ia lava la ufio ai ia wanoa le lei whai ono matu oe oe a I matu saki ai I o manuia whaftai I le taulanga sili e tasi ai afe o e saulia mo matu uma tangata sala ai whaolatanga ua e tapena mo matu talo whaftai ia kai au lo ngā tapia o lo matu fisosonisi o maia ia mo le kutua matauna mo si konga kutai a fōi ias matu talo le ia ai watu ia te me o mawhai o lo matu whaia na whakinu ma wai so vi inga ai au lava o matu matu talo ta mai pa mangalo Noi o tua ngalo ai o matu se malea
Mangalu matu imalitu yo kivisulu matu. Amen. Ya, na tule ua tatu mua I whatea ia le whasangi ma le whamanu I inga ma le whanetanga I tatu atua ia e tusa o lona anga le lei whai pea I lo soifua ia maluola. Ia, malo le soifua, malo le pale, malo le sui, malo le whatotoa, malo le ono sai fi au mga luenga. Nioe, o le nei fui vai aso, ma le nā vai aso ua alua tū, ia au le fui ua angai mai ia le nei vai aso ioe tātou te whaafetai ai ia le tausinga whai pea lo tātou atua. I lo soifua manawola. Ia le ua tātou tau whai tau mai o natu o na ua ta pena o tō mo na sasātai au, ia le whatoa mātou a sofa reile. Le ua watu tātou temi ia toe sumatun minute tāli tū lai wha, ia I le marotele, e mesele nei vaianga o le stete o lo mātou ia I stete o California. Ia o le ua whasolo ina maruru le atu nei, solo ina maruru ia pe o le winter mātou le vai temi tonu o le Christmasi. 21st of December, that would be the official, the winter will be officially arrived I le nei vaenga o le tūlalolangi o lo matu iai, official lai leo o mai o le afoi. O le tau maruru ia I mata, o maruru a te mine, le ua tau langona ia le maruru, ai le I longa o na I le whapea o whaitau wina o le winter, o le lava matu te iai le vaitau o le autumn, ia po le vaitau o le te ulu o laura au po le fall. O le soruasfunu matasi la o le masina neu te sema, a o le I toe lusu tasi toe whawa ia toe wha aso o lo li Christmasi, ia au le stonu na ia whaato a matailoa ia na whaitau wina leo o mai o le tau maruru ia I mato I le nei vaenga o le atu nuu o lo mato na nofo mau mawai. E taua le nei vai tau o le Christmasi ma le tau sang fou. Po fia lava le mena o lo lala ma nofo ai. Ia e taua. O le fou o tele pese tu inga style fou pese o Christmasi. Le ngata o pese ntatu masani ia waipe o au ia o te manatua le vai tengo o Christmasi. I le li pese fou le o Jim Reeves. Ia pe o ana pese nga lava ia na whai ai tātou pa olo Jim Reeves ia na pese yaso ia. E langona e pai mai o le Christmasi ma le whiau o le whanau mai o le pepe o le whaorotanga. Ke lero ia teo ia o pio nei mo o foi pese I te pio le Pony Am. Nei o foi pese tuai. Te mina li telen tatu tangata pese. Si vanga nai le au foi pese ia le au foi pese foi po le au foi pese metu tisi. Ale fio anga le o tali matau. Ia o I Panopango. I Amerika Samoa. Ia pe ia au foi pese te tele nai o tutuila. E mese pese. E langa la pi fo watu o tali matau. O ai lisi pese to tele. Wali to tele au cinco se la pese tatu. Pe le ua fau mo so loi te mine.
awaso ia pi o mo meo be quiet o quiet tele o fai pese ina latu faia meni o pesenga o Krismasi ia o pes o vangai o pesenga papalangi ia pi o pese ai na pai ele tatu vai temi o tamo Jim Reeves o le Pony M o Macy vai o Macy tanta pese io e fou uma tata pese ni e pi o nai pese ai na tatu manatua ai ia lo tatu vai temi e ai le tala masani ana o fa matalaina o le Krismasi masani ana o fa matalaina o te fa matalaina i tausanga uma io tala le tama ingoia Albert Alpati mo na matua i se vaenga ai o tonu o le malo tele o Britania io o le fasi ai wanga le tau le se vai me lata i Liverpool i ai le fasi ai le masalo fen mai le ato tele o se afe mo tupu ia le tangata sa amatalia le fasi ai lea na no foi le tama le o pati mo na matu i temi fa penei o Krismasi ona iai le o le vaitimi o le ai fofta uma na fatoa na lata le o tama la o pati le nofo na ona matua no nofo la tu fali e nofo le campus o le university na o ngai ia ona o la ia le vaitimi e le o Elizabeth lona lua o ai le speta lumatu o Elizabeth le na umatu nei o le teimi le na o le tomaitai ia foi la le na avea le oda i fasi ai lea e aluatu ia tapena uma ainga uma o ai lea o le ngati atu ia lea se singa te loto te le oto ia tu te whanongo mai tu te whanongo ina te tala le i tausanga uma lama ai le mwhaino te fia whamatala le tala ia ona papenale ona whai tapena atoa le ai le nu atoa o luma fale o tua fale o au tafa o moli teu moli emo so se tu inga mea a o le aso lua fulu ono right after Christmas o le temina whaato a luatu e lor savali latu ele se singa le tupu o Britania i le vai ailea ona o le temi utu ua onga whalongo ele li whaitau ele li o pati Albert whaitau ele li i le tala le la watu le se singa le tupu i le mele i la tofale ai tonu ale no foi ia ona o lole le uli ma faisi ma mau ese o le ona nga i lola ia le o le li ke sila na pasi e alu i la tu aina o le tala ia ona saura le li e o tonu me ala le li o alpati le la tu vai fale la tu vai ai o po sa o vai mai la alpati fo le i la tu ai matua matatia le matangofi o fo mai o teu uma ai le malanga le la saule e asisi mai le tupu matai Britania ona saurola ia leo le li fo leo alpati o mai pasi o le fale la o pati tu o ngatu tonu le matua i matangofi le nu ato ma i mamau me alpati se peia e se le la peia o le la tu fale lo mai peia tau matanga ese ia le la tu fale le atunga le tu fale nga ato a luma tonu ala le fale o Albert e ia le si pasta e tu e nat pasi o le mela o tupu o sau ale pasi o slow down ma le pasi le pasta ia vai mai al pati sole na o le latou fale ai matanga ese ia e pito i matanga i lava le latou fale i le atu falenga atoa lea mela o tupu ia al pati ua ma ala pati e oso le pasta lea ioe
o ma al pati o so langa o le tumu ta meti o le latua o ma pasi se pasi. Na misi au lesi la pasta masalo le maila ma le afai lalo tu po tu te alua maila. Tua tu e maua i lesi pasta. Le o so lo le li o pati luma le latua fale. Right in front of their house. Ua le o so i le li. Una ua mai le pasi se pasi. Ua mana nu tangata i oe. Ua faitala tangata le matanga ese i al fale lea. I le atu fale nga atua lea. Ia toi oso toi am al pati oso toi lalu lesi pasta mama. Pato a oso ina al pati savali mero. He walked back to his house. For about a mile and a half or even 2 miles. Leo to savali mai itu. E o mai la al pati la tu fal. Ai. Wafu le lea fu le lea. Tau le li itu le fale. Ai oso masion tinata tala. Te ila le tina o ala pati. Oso mai mai. E afu ala pati. E afu patrua ilo tina pa lanu utupu. Ai me ua wafu. Ai fai mai ma maule men savali mai tua ia pasi. Patul lo matua. Ai mena le tua i oi luma pasta ne tatu fale. Ia ai fai mai luma tala ala pati. Te va ma. O mai matanga ese ia tatu fale. Aua te ila ala pati. Le oso tu tutonu. Le ai ma se fale o le atu falenga umalea. E tu tusa ma le teu te wina e ona mātua o tutonu o le fale. Io e. Ua te i ala pati. E toi tangia e la leli. Ua le au ngā. Ua mata muli le fale. Lono winga o le tala. E le ita pena e mātua o le pati fafo. Ne eni mori emo fafo. A o tonu na focus i ai mātua o le pati. E teu tonu o le fale. Mātua le whiau tāua na mo tātou o nei vai tau le Christmas. E le o fafo. Io e. E le o fafo langa e le saufo i e suna fo i fafo. O tonu o lo mota. O lea. O lo loto ma tonu o inae take i e tātou e focus i tātou. Ia teu lo loto. Aisea. O inae no foi ia le pepe o le pautama. Ia inae fia no foi e supe ama māton. Ia o se tala materi tatu por kalame ia o talfengai ia maleo o mai o le tatu angorne yaso. Ia ma lole soi fo maua, ma lole fo lau manuia, ma lole tauatai, ma lole on sai ia o titatonu o na ua e malolo mai fi au mga ruenga. Ia lau tofa, tupa i lau tofa mo fanua, ia ma lole fa malusi, tu leo ua o mai o tau ina o tau malolo i au mga ruenga ni vai aso. Ia lau ta pena tau asa, le vato a mātou aso whareile, ia ma nei alu la e, ma nei alu pulou, ma tūre nei a wanoa, ia e talo fa mai ilo tātou. Ma whalalo mo whanua. Ia ma lole fulau tula epa. Ai wa anu le tae au e tu alanga fo ilungo tapo kalame ia. Ia. Alo maia fatalo fatu le ia nano fa pi atu se fatalo fa le mamalu le atu nuu. Ai wa umana e abatua sta fatalo fa ia atu e tua tu pia i fa fianga inga mo lato fatua. Ia le vaenga sa le vi lo lato ta wasuina le vai le ola mo tato tangata so se tu o la langi o lo iai ia mai se tinama ta mama tutua i te tono a inga te tono mo tanga singasi ia fa pe foi ai o tangata matutua ia le tala vo fa per fana witi alo maia ma na ia fo ia nai fa opoponga le neta e fo moni lau saunoanga ua o matou le weekend ia pe o le nei ua turn nai vai aso tatou taunu u le tatou kirisimasi ia whaafonga me sa moa po afoni whaapoponga po ani au ilinga o ni meo le a maa abatua le maa au nanga le nei o uli. Ia, malotu le epa. Malo whaaftei mo whanua. Ia, se i whai se tala. O ani teu ngor Kirisimasi. O ani tau whaawaia i atu whalenga o le nā maenga o le street o e
no fai o iai no mota. O ali winga ma teu ngore ni tau sa. O le tūlanga le nei le taulanga whātau I mangele le o te no fwai Mangry Center. E whaale tele ni teunga. Ai o ona pōna o mawangai le tala e se vaenga o le West. Sa waila ni afoi. A mai ni ata o le mā nei o teunga o maota o ainga. Pe e whai whātau vanga. Ia waitanga I mai o tua. Le tua wai whanua. A Santa and Mrs. Santa Claus. Yeah, right. O a fo I la u whanau. I ho lo fo I vai taimi nei. Ia ua mu lo uma me te tono o le whale. Ia le ana pō sa whaireta pena ngā whale ana pō. Ia a le mo mai ne tala I tamaiti e ti e mai ne se taimi whaafiafi mata. Ia atulanga na iai. E ui la vai le o tele ni vaenga o le mātou taulanga whaatau nei mangeli. Ai e tele tapenanga isi centers Ia e mania le fiafi na lule te enga mata I mōli. Ele tu sa ila ma le vaitaimi o mātou no nofo I Australia. Australia, it's full on. It is full on. E walanga I ele tau wanga e whai le council. Ia o I nā te vai e tangata, they go to the extra mile. I whai o le te o lunga o whali, o luma whali, o luma le fo le lawn atoa ia, wa matua I whai mai te unga. And apparently la whapea I eila le nele o le West. No whātu ia tā whiana po, tau tā titi. Tau tā titi e tā mata, e whai mai, e le West tamai titi te mata. Ia tulanga na iai le fo suia wa style. It's all the Christmas colors. You know, you gotta go along with the flow. Yeah. It's the spirit of Christmas. Te sila fia po I te mana tua foi taimi o tatu right. E me se te furu de uma finals onga. Na le oa ia onga na le oa e ta whao o mai pia fio ia o le vevela o le lau te tofu roi te tonu o lea foi. O lea foi. Puksha foi. Ia, le puksha foi le ai foi lengo. Le meto tisi le matafele. Le air condition. Ia ma. Ia, apena foi le library le Nelson Library. Ia. Pi o inai o ia. E vai mata fai tau tusi. Ai te sila fia foi la. E le anga la le library le a pe o no fai atu I le fartusi la le tonga, alo tonga. O pese I o ke manga kua ia pese a Jim Reeves o Christmas. Ia oi. Lota vava ai le lopo no wa ai atu ha o te feo e masauta ana vai tini. Ai ina le sa fasa lauli tiola via. Ia oi na ia. Pe tu fai no vai tini o uma na tu wa onga tuanga uni. Le fia tu pulanga ma Michel vai taune o Christmas. Ia o te loa na ua ta pena lo mauta ia ale me ta ua o le ta pena o ta roto mawhanu. Ia. Ia la sefe au ne Christmas e te amatai tapukara. O o le taimile nei e tō mānatu ai ia o ngā mātua. Mātai. O le taimile o mātua sa whai whaatasi mātou Christmas. Ai ina ua mātou whai inga loa. Wa no te singa la e mama dad. E ele tūlanga whaanga nge pela Fe se ia mātou mātou taito lua. Ona o le mau te mana na o tu la whanua ia o mātua. I le pō le Christmas Eve, o nei whailwhai ngā loto o mātou i almangoto. O le upu lava to e ina dad, no matter where you are, you gotta be at the service before midnight. Ia po whea wharkalapu la sa e taai. Ai e wa ai lava le wati le teimi e teo o mai ai ele amata le whai ngā loto le fiafi tā longo. Which is it's something I look forward. Wa pe o le tiute le asio mātou ta mā. O iana te ua lunga o le fitu vo i lea. Ia. Ia,
Umalai na. Wela tulanga lawa mai tau tu ina maloma tua. You know, wa fa te leina no matu ainga wa fai ainga o fai whanau. So fai lo lai matu ta mama matina le tu la fono lea. A week before Christmas, e fai yele mea ta o le Christmas tree at a maiti. Which is, oi lama e te fia fai mea lofa i ai. Oi le niece, oi le cousin, oi le auntie, oi le brother, whatever. E te fia o le aso la lea. And then at mom and dad's house, in the middle, a two massive Christmas tree. Yeah, surrounded with so many fuole la awa. Yo la so la le fai fa pitoa I lava ia le a foi le ainga mo matou tapaiti a. Yo la so la na tu foi lo me alofa. Tu sala o le mafua anga fai yo matou tu langa lia. Ona ola I le Paul Kirisimasi Christmas Eve and the Christmas Day. We're not obligated to come to mom and dad's house. Ona lewa umana whaatea na momoli me alofa and all that. So o mai lai le so o lea lava o te muli ta iai. Nea lava o te muli ta iai. E whai le Christmas tree na o wala awina leo nephews and nieces. O ai lava o I lato e lava mai. Yeah, my lole whaile mato Christmas tree. We have a few drinks. Whaile whainga ai, ia umata ape. They're not obligated to visit me or I don't have to go to somebody else. Yeah. Then, Paula mela le wasui nei e la ufana. My mom, we still want to come over on fact, ia la whaila le mea lea. We have a 6 o'clock breakfast. No matter how drunk you are, you've got to be here at 6 o'clock in the morning. Mane. There's a mena te look forward ia ui le kirisimasi Mana ia tele. Pe o nai vaenga ia tātou te tue mana tua ai ia le eisa tau matau ua tua se senga o le tātou fo I tupulanga ma le tupulanga fo le ia I le the way how they celebrate Christmas. Eisa swinga te le lau ai. Ele swinga tula e papat. I've always said to my kids, I've always said to my kids, like the mannerism on the table. I still instill that. Mom, why? No, this is o ngaya matuan fai mai atiao. I'm passing down to you guys. They foi la kilisimasi o te tamawhai lavan to use the traditional way of celebrating. You know, e moni nowadays was sweet, but ia tau tata lava I mo le ala I lato I le lato whasinomanga no mai ai. But yes, I have noticed the big changes nowadays. E moni lava e mana ia fesuia inga. A wa iei fo I nisi wa le tā pasa ai nisi o whanau. Ina drifted away. Ala o fesilia tua mawhanua. O e tau mana tua your very first Christmas together. Marita mau tamiti. Nasa adu te li whaia ni rua whanau o le piwa last time mo fo le te mantuai le te mi oi o ron mo whamana oi to ina po to ina ya. Fai mai la vea oi na iai. But you know, those are the days o lai talavo. Yes. Pe ole nau no ta inga lava leo langa sa I nawe taimi. O le alu ta whao. Le alu ta whao. Inu o nā sa woki le moe. But nowadays, you reflect back. Na te whapea e la ia. Oi, a whai mai nei lai ta maiti te toi ngā o langa ni. Ona e ita la ia. And yet, it's something that you have done. So in other words, la, ta ita la le taimi nei, try and find a way. Find a way in whaina mo moli le mule fe au ta maiti You've been there and done it. At least let them know you don't want to see them repeat the error from that day. Ai ole mani e fodili.
po o anga yo inga tatou whanau fo i whai mai. Pe o le selo la tamata i sonia. E po le atu inga move mai tamatia. O matua i o tamanino le ei. Ai se ala nga foi na mua tatou whiora. Ea, esa. Moni lava, Ka whewhe so whake kenye i a tā where. Ngā vai kengi a. Hai mai le toi ina. Ia o le misteli o lilo le nā le sem. Ia, nā lo whātai. Nā tā mata ia i le tā por kalami whasani tam tā pu ia. Pero vai tu pe se singa fo se si no le na se si tu malo le na si ai. I think o sa tupaitea. I. I think o sa tupaitea. Yes. O vai tu mas o le message ta o faapea o lewa wanga i mai latou i le nofoanga autu i le mauta i sa mauta sa moi vai tele ona o lo i se mo linga ale a foi ale tu malo sa tupaitea. But te avai aso lea ona tua ia lani i me manai ala atula i mai ai ia se tatou mata i tu le aso se fulu ono ma le aso sufitu. Okay. Wa ai la oe am talita ni fa pinili masasa amat ko kilo iskang kai la ku fo experience a. You were the pengi te va. All I want for you is Christmas. I want for Christmas is you. Yeah, na pi mana ia pe to reflect il tu nai. E le faita tu va fioti. Ia ai tatu kiri tu mantua temi na tatu ora mai ai. Ia ole tu sala le fa moi le se asinga po le to mai le asa paiti. Ke mantua fo le taimi le no wa uma le fainga palota. Le sa pela sa mai le telo i tu malo. Io na isi tu malo le mo sa la to taimi ia le pefto a maua taimi e fai mai ia la to wa singa ngai tono la to vaenga. O watu te tele o whaalolonga, Ele iesa o taimi te mata tu le pa fai asino pisi fa umala ta penanga no fale nele tai awa. Le fta mo so taimi, ma te rua no wat ese ma le fale le tai. Le lafta o mai di e fale to pe mo ta por kalami. Elo ke ina lu ti tu ai so mai na ta rolingo asiata. O lolola o suspectia. Ai li mo pawar me no vai puruma. Lai pau mai mo pusa apa mo me tele lopo ai ana for falo longa le fast ngai towards them ia por la tu avenga de fast ngai tu sata o ai o le taua mo fanu ta amata i mele ele o fa teme le va ai tu malo Moni lava. Io ele o fa teme le va ai tu malo io la tu e mese fenga malo e ala foi la na ofa pe mo moli o la tu sui o lo la tu mana i o van fai ua tu malo mai se o matemi ne e isi fasi upu na fa longo atu ia i tangata le na fai upu fa fetai i la o fionga le di pare mia o le nau ta inga o le loto ia fa au le va ai ma fa maoni i le atu nuu ma le lofa i atu Pawana si fasitala no maua. Yoe, ia ta pelu awore se. So ta te va ai amatai ta no fo ni te mi. Pe o le o mafai o na whaangaloina e tu malota i tasi. Le latu whata waina o le momoli o le latu sui i le vanga whai o latu whatua tuaina. E ono mauai manuia mo le atu atua. Ma tu wai me fa ne nefu wa tele ai ia na ne nefu la tu la so fe tau banga E moni le sa nanga na tula e pa moni le sa nanga to tele o na i tu malo ua langona la to le fanga i tiel mal faftai e la to te momoli le vi inga mal faftai le tu fa pe fo le fionga le li pa le mia ma le na campenita ona o nei fa manuanga
Na tutupu mua o le fesili mua lea. Na tutupu mua ni whamanianga whapea I paia inga e lua se fulumon tupu le mita iso. Le ai se mea na tupu ai whawhetai le nei whainga malo. O lea wa tupu ai ia manuia nei. Ia, whewha nga lela wa e mai le mata upu lea. Wa le mea tonu ale le no fia amatai. I le whaasoa le lei e le fionga le li pale mia. Malana ka peneta. Tu sai ma le whainga malanga le sa alu tutuila. Le na o le tatala ina o le mautafono o le malo tele o Amerika Samoa. Tangai whala iai. Na tupu mua. O le whawatoe whaopopo lesi la sanga I le historical history a Samoa. Ele I tupu mua se mea ia whainga malo le pae inga tofi lau sawa ia tula epa sau ia fia mei. Ala le melo Wa tele malanga sawa ila tau tutuila. Tau tele whaalongo atu o mai tufa ni a. Malanga muli lava. Lena malanga ia fia mei ma ila tau lena o I tutuila. Before Christmas, whapene I taimi tau sanga lentea. Ai, o so fa ia e leo ia le fionga a lewa vea nei mapale mia lau le mali to. Right. Na foi mela whainga malanga le a fia me, na tātou whalongolongo o tufa ni tupe ma whaile whasoa. No. Sa whawhewheteina I lava la tau tanga. A lea mele o tula I mai nei. Wa I ele whasoa le leia le fionga le li pale mia. Ona ele selfish to lo le ngana le uptu sao. Ele selfish. Ona e moni lona alofa whaasoa I le atunu. Whaasoa I le atunu. Lea rai tupe na mai umana tue whaafo I le tupe tono le treasury. Iai mai ona whaasilinga. Tufa I sui tō fia. I e foi sa mea mapale mia. A e tu, tanga ila iai ana o se tangata, e tau I masui. A e, ia la mela mai mawai fule sene ia tu la e pamafia mi. A o le nganga mama o tangata, loto mama, langa o tangata o le tua, le na ave iai. Ave I wha lako taputonga ese. Wha pean matanga luenga leo, wha soa le lei. Le winga na, le fo ila wa, le mawhai ena, I tu malota I tasi. E lato te sapaia. Lato te tali sapaia ono lea. E le I tupu mua ni whamanianga whapea I o lato I tu malo. Moni. A o lea ua. Lea. Leo sa saal manuia o le miliona le nei te tono I tu malo ese. Ia mese. Lela I ele whaopoponga o le a 2 miliona. A ele to ese I tu malo. E toi a fo I toi oi. Le to yese I tu malo whapea ia, o le ngā whatia le ama. Ia, le no vai atu ne ia le tae au, o whai mai le sen mai tangata e te au, le laiva, a li mongi ma le upo o lea mai Australia, la wai whai mai, sa whai le tana noanga mana wō paanga, lau whai pisimisi, wha whena tau wola tau Samoa, se so ie to te tau whaaleanga, le se tau ngata, la tau tuai na tau le pua malafu tuai le whainga malof to ato lai mai. Ele I ato se tolu masina. Ma le fias futau sanga o iai le whainga malo tu le epa. O inana amata tau taha sui fuanga. Ai le se tau taha sui fuanga na Samoa o afia. O le meolo o afia le laulangi atoa. Le whaifafonga uma Samoa I nei New Zealand. Samoa I Australia. Ele pine foi whapena o tau Samoa I Amerika. Le si tianga o tau o loa. Ele ule Samoa I le tau o le suau. Le whai il whila ua inga o loa I vaama. A le la o mai whaama le se so ia. Ua au Samoa o malama o tātou tangata. Ele winga tono nal tala le whai taitu la epa. Tawhite tele a, ma nei a tele le mele o tāo o iai. Ai te sira fia foi mawhanua. Le ua mai e tātou le au mai mofo I ma tāpaanga o mei tatu nen tava ai langa tatili matamatu sata ua tatili matamata ai pio le failo mai o le tali fa alo al fatue atu pea man no fa alo e
avea i le whaaloalo lenga mana tua fo ele li parimia asiata fo. Yo. Yo sa whai fo so asiata. Yo o mela i entava ia tu le mau palpala malo pusa apa ma me o le tali whaaloalo le na ia whaftai tatu au lang fo ia le whamanatu mai ia langa tu sama ua matele i mose matei mi matamatai i le fo i vanga taua. Te o pe pa ia to si mele na ta ua o te whawhangu mai le vai tau nei o le tausanga. E moni le lei oe. O le vai tau le nei o la lata kirusi masi. Male ngalo ia i tātou me o le awhawhau. Se manu le li pale mia le vai kirusi masi lo na ingo. O sa le an. Moni le lei sa ndanga na tula epa. Ia, o le taimi foilia. Na i whaile wala au mia whapitoa. Lea na mai whaatasi tu le epa ma fia meju tula. E mantu. Ioi, le na o mai tutuila. Ioi. Ia, o lea lana mai tutuila. Na o atu ale palu ai ana o la ua manuia na fo i tu malau. Le ai ma se mea na ono e lunga. Le ai ma se mea, e mana tua foi. O no i wala au dia. Ele mwhaina o sabat. Moni le lei tula epa. So se wala au dia whapea, le na sau no manino lava le fionga le li pale mia. E iai lava le reservation with Treasury. O iei tipe wha leo mo mea whapea. Ia whea iai. Tato te le whaalongo o au ili mai le wha soino le tipe ma mea. Ai wha whetai le fionga le li pale mia. A mai malama le wha soa i uma. Wha fofonga sa moa. Kai au ka pa i le mele. Fa whetai ua tā pa i le mele mo fa fofonga le atu. Iyo e. Langa tā ua taimi. Tā ua taimi tonu ale na maraulia mai tutuila. La ua uma i tonu. Wanga o uma. E sawa. Ia no uma. Iyo e. A o le taimi fo le. Tua sa ta tau foi na fiole. A o le taimi o man tua sa minsta ia wale abe ese lo ona o latou. Ia le la ona o latou matula epa. Ia o le tulanga foi na le malanga le na o nei. Le malanga le na o nei le fionga le malo. Le sa watu nisi faso wa sa i meeto ino tula epa. Ia o ia a adwa la vanga o tano. Pe na te lea mana ia. Ma toi whape mai. Sa ta tawana mai se wala au lia onga o le afo te tala ino le mautafono. O ia o tai o le tuangai o le tono mauta. O ina mana o to ina mai sona wala. Mana o to ina i sona tu si wala au lia. E sa o ala ni ka ko kala ula ina whae tu ye i ka. Iyo e. Tole, ka fio lai soli. Si tala noa i le mele pi wa ta ua fo i mele o le la toa le a penga. O le tau o soifuanga. E te sila fia foi o ma fanua. Ta te o loa i soifuanga ma le ola. Le ai se atu nu e alua lunga tau o loa to e sauralo. O le ala tunga le whapean tatu o maia e whapea e mi le titi e lunga. O le asu. Tatu nu ne nei to e tau ngofie mo fanua. Tula epa, o le mea tonu lama. Io e. Ana ua whai matangata ia. Le whaau ngā o le mele whai malatu au penga. Mona ni lei. Mana tu o le mele le tu alanga i le fionga le li pale mia. Ia awane i o tātou wola whaalango i o loa mai fafo. O le tūlanga la lea whateta inga. A o nei la ina tupu se a foi. Se natural disaster, wa leto mawhai se wālele, leto mawhai se waa na tui whērwai. Whaafi whēla na ola o tātou tangata. Mea tonu ala lea, whawhanga au moa, whawhanga au manu pālangi o waa. Toto le talo, so se mea toto. Aonga le teimi e ni whawhitau li whapia. O le mawhai na tui whēwa i ni waa, e lau ni o loa. O i nai loa le tau tai matala, le fionga le li palimia. Aua tātou te whalango lango la i loa, o loa ia mai fafo. Wa a tupu tu langa lea. Ia e le a wha tia tātou sa moa, ona o lava le me tango lima iai.
A le tūlanga la ia le taunga tā o soifuanga tula epa. Ai, e wa whai mō lātou lea, pe whai mō lātou la fitanga, wa whai ngō fia na mai. Whai mai ia wa fisilia wō, lau whai bisinisi taunga tā, wha whena tau ola wha pena. Na ola lava sa moa ia, e maua le whai, ma le talo, ma le tī, e soifua ma loloina. A o le teimi le nei, ia wo, wa tautanga i whole iai, ina ua ofi atu la o loa ia mai whafo. Lan me wa iai o tātou tangata, wa tele la tau maua e wha mai e se. Ona lea, ua tau sa sangi la i mea nei, lo lolo le whetau i mausoifuanga. Ai mana ia lava, to tōna iau ka pisi, ni au pi tamato e ta whole whale. Ni e lau mua sa mua whawhanga le mua mai whasupo. Whawhanga iau manu palangi, po le povi, po le puaa, e mawhaina fasi a mai, vai tuu aisa, a wala le supply mo le vai aso le, whai e me tau sa mia ainga. O tūlanga na iai. Ta awata te whalang langoi, langa o loa ia mai whafo. O loo iai te tonu excise duties, ma mea uma ne o tute. Langa o waa ia whea vea i ele tau ngō fie. Ele whapehalu ni vai waa nei. O le suahu, o le kiso, o le pingsing, tele me whaonga hai. Lela e add uma le cost. Tau nuu maila i atu nuu nei. To e add for i ele tute, o le whela ua inga o loa nei. A wala le o atu sa mosi o tato atu nuu. Le lei ale ta pa i me umaia. Le lei ale ta no. Se ka koe pa ia le te nanga ese ta ua te mile o Christmas. Ese le ta ua. Aisia, leo o whaftewa au memelo u te manatua. E sa o le le. O le malanga le ato ua le na o tonu le na mai tutuila. Ai atu leo sa tia si panmia ia si mai ese leo toi au mai ai teimi whapene. Te ofora i se sa moa na te le mantua mea. Ia o whai la tula epa. O i nai whai lo mai ai God's timing. E le teimi o le atua. Na sa tia le fionga le li i pa le mia i le teimi le nā. Ai te leo le whae a ina le watu o le atua i ai same time whapene. Nga le wai tutonu fo le tala whaasol pito sa moa le fua le lei, le whaasoa le lei, lufi me le lei, a le fionga le li palimia. Just imagine le whaoso na watu mala ua. I le malanga le tutuila. Le whatu, nei, whatu e foi. Ka ke ngofa whapusole. Nana o mai ngeila le vahanga le anga le mai ngeila le mau malanga nga o. Le mau malanga na o. Tu sa lava pe o ta ilo ia oi oa. Pele mau sa utala. Pele aia sa tawahu. A le nganga whaftai. Sole. Ese siliman matamofia le me o fai. O le me o fai. Whaasafua le palapala malo. O a mea una maua mai. Sole. Te ofo si sa moa na te lela mona ina melea. Whaafo i le tupe le atunu. Le sila melea na maua o le malanga. Na tutongi a tangata rung pasisi. Ma le se furu koko sa moa. Ma isi mea fo i o le whaoso. Tusa na sao uma tangata rung malanga. A fai fo i la fo i mai atu e whaasoa ia ioe. Tala whianga. A le malanga la le no nito rua lea. Ma nisi mal. E palu whaasa pasuile mea. E manto foi e le malanga le na o le na pe o te ngia e tua o lo tula e po. Tai leva na tono no. Esa o le telo ni mau malanga. E tātou te le whaalongo o sau se leo whapea mai ia a mea o le whaasole. Le ai, e a mai tu ungu lawai lātou tanga mo lātou a ingan a o te whawhetai le fionga le li palimia. Ona la, o le tangata e tautua, o le tangata e moni le alofa i a Samoa. Wai le sa fua le na whai, mo le lufi ina o me le lei, mo le atunu. O le tāua o le mea lea mawhanu.
Fai foi la o le li pale mia i lan faso. A o le kapeneta ma le vanga atoa. Nga ali pau ale soson. A o iai se si tu tonu o vanga foi fa leo lilo ia le me le fie i fengo me. Kasi lana me tong tatu baba ia au lava ni to tupu le mele na tupu to ono vo ia. Tas ke na Pali tonu atu la epa. O le manu lau tile a le fionga le li pale mia. Tala noa. I lana kapeneta ma le lato au waa. A fo ile na mai manino lava. A o iei se mea te fia whaasoa. O iei so langona le fia pe o tia. I sesi. A mai i luma tala noa fo ala mea. Ia, wa e titiro whala iai. O le lei o le tu ai ngā winga ia. O le mau e se mau poponga ma se file mu. O le vaenga whao whai. Ma o pape ua tue ave alo ma fau tua ia te sema tau sanga le tia nisol. Mo i alo tala. Tula epa aua le whanga ti Apollo. Ulanga poke le ai, o le tā ua ia ta, o timing. Pei o le pe kau le ia malanga ia na o. Ma mea ia. Ia ai le whape, le o whainele o mawhawhoni mena, a le winga o la utala. O le tā ua o me tupu taimi. A foi pe le winga le o la utala. I le taimi na tupu le mea i le fionga le li pale mea tau sanga lentia. I le manuia. But, me momor tangata loto mawalalo. Tangata e mafuta i le tua. Ala le wa ese le taimi le wa li liu le taimi o le tua. La me wa iai. Matua ai tuu wha maatila ia. Ina ia wha peana wha fufonga mai mua sa mua. I lona lufi mea le lei. Wha asoa mea le lei. Ai se a. Ona o lona nau i lona atunu. E lofa ia sa mua. Mana ia la tala na matai sa koe tere no wha longo tu nik. Sita mai teme o wha tala e tau mana ia le avea fai pia. Ia sustain ia le taua o mei o vai e le fai tu ngalo ia Samoan mele. O te tonu so se tu ma lo lava o tu la i mai Yesu o le fast. Mai e iai foi tu ma lo tu la i mai Yesu o le HRPP. O lo o lātou mawaina le whiau. Wa whaatali tonu ina i lātou. I le manuia le wa saa mai te tonu i tu malo taitas. La wa tali tonu i lātou. Ma whanua wha amon mole. Ame statala wa leo o mautinoa sa whata momore la toi whai paro tala titi. Le fuu wa aido o matusia le afu. Al fong whetalai. Leo wha manino mai fong whetalai. O sa whata mua. O le atu e whapoi, e whaile. Te pena mai statala fu e ave. Mo sui o le atau whetuli ai. Ia tu e tau mamau a ma mea e o e whamasinoa. E ta ua tele le vaenga le ta pukalame. Ina ia tau o ai le sui o le ata pena. Pe fast, pe tau mamau a mea ia le tupu mai tu malo. Moni sa noanga man fautuanga tu la epa. Ia wale la wo tanga kolosi la o api lea wa o le na utu ia i le tā fia watu tā whatata noanga. Ia na o ni fautuanga i o tātou sui o ai o malawa sui o le a tula i mai mo le by election. Pe te fast, pe te SAP, pe te HRPP, pe te alu e a foi individual independent, i alo fangia. Wa ai ele te leo whawhita uli le watu la i mai nei. Fe tōso ai tolo le whaingo nei whamasinonga. O le a, e leo se a wala moni, e leo se a wala tala whia ngai na awe nei tangi. O le bava ai masei tau la malama o lesi. Ai paule fautuanga tau tuana. Awane i toe whaia le nei tūlanga. O ai foi nisi wa le mele le tūla i mai nei foi. Le mamanu foi la tunu. A whai o sau intention e te alu e te whaavalea ina le sui tau wā. Ina i maua i sau tupe. O le tautua, o le fautuanga la mo sui tau wā. Aua ne i se tia i eto i ngā mea.
o lea wai una mai mau wai le tofi o le tūmalo sai le fionga ia tei, seve tei, o na o tūlanga lava ia, wa le mai tau watu pe o na ia lava tau ainga le o tupe le whantongu a. Ia e na le watu whawhautuanga, ia mata alia le suita wā o ai lava o tau o le a tofi pe tusi lima ia nisi o tau i tūmalo o tau te o le tau wanga. Ia mata alia ai lai to inga mea whapea. Alo mamau mai ai. Wa e lai manino tu la fono. Aua ni to e whaieni whato singa. Yeah. Aua. Pe whapea mai o ia ale a mai sa utupe o e li poti la tau na tu la fono. Wa le alo te loa e sa tu la fono. Le si vai me, se ka kaunga mo dia ka kau whamalea ni a. Ia le winga tonu ana tala ha. Ia, e ile si mena whaalonga tu i le whioanga lea. Tau sia ia sao fitfilinga al fast i tangata le atamu ia. No whaalongo le taimi o le palota lea le na umatu nei. O tatou sui so le pe ele i ku mai rona nu. La itia tu palota ale tatou sui ia seve. O seve o sofa seve o isa na. O te tau manino ai through marriage e i tanto ainga na no foi tonu i le lo matua sa napu. Na e le sofa le seve. Ta le la te wharongo no tu whainga palota. So le ele titi mai ia palota ata mai ta isa minsta. I lona lava nu. O lona winga. O salamumu ia po. Salamumu sa tawa. Le na maro mai ai. Ia. Ai. E te lela le whaina i tangata ia na le na o to e whaitang. Tangata na pua. Iyo, e tūlanga na iai. Ia le foi la pena mauai. Ai lava ni la tau me whaaloto i whale. A le ua toso e setua ia. Ia, ai panga lea. Sa tatau na tilo foi tangata sa anapu. O le tofi. Fia ni tau tanga na maua e la tau se tofi. Ia. Ia. Lea ai, le ua maua e la tau le tofi. Ai o le tamai tai. Ua min stala na fionga. Ia panga lea. Ia paule me tātou tatalo. Awane i toi tupu. Awane i toi tupu. A leo te mauti noa le nisi o sui ia la tamu moi. E leo isa napu. Leo mai isa tawa mai. Yo e. Ia tātou talo. Si waf mai te lele i tu malo o sa tawa. Ne nu. Ia. Wa leo o tamai tai foi le la tu tamo e mai na. Ia. Ia tātou talo ia. Ia ai pe ole no vatuela por kala mena po o se e vai se tu malo ai o mai e palota i se tangata e alu i le tuangai a o le lo le leia o le malo le fia ngai ma le lufi io e mo le lufi lufia o le tamau ainga o le to se tu malo ata mamaila fili se la tu sui e sau e alu i le malo e tau sa ona me e moni le sa nanga na tula epa ia o le ale me la e mana o ia aru sa usui e aru le tuangai e le o tu malo mai e mai maule taimi le se tofinga e maua mai ai ia ma le si mela lo no winga la tu la sui le e pisi e tuele ma fau le la ko strategy le lo fangi o le pepe se tau tau sui fo esa e le se le na tala man tua foi se tasi o lato main supporter ia i wele ingoa Andrew Mowat ia sa tu alanga Andrew wa tinga foi le pese tu le pa faleanga lauli e me ia le la vai tu la mai lauli fainga parota wata tauna sui le pese sui le nota e ta ia lato pese ia nga kongwa e sa wa ki nga ka linga ngi ka mo ka sui fo ta mo tar sui fo a te sila fia foi o te lo ya o e pe te o te ese masa mo so le lo ka ko kongi ngo ka fainga lu mai o winga o uta e tupu pea e so se malo le tu nei e tupu e alu lunga e le se tu e lunga to sa lunga sa
Ia tanga e tu le par taimi nei. Taimi ale nei whainga malo fo le wei nei. Le na whaisi tanga tutongi. Yeah. Le na whaisi tanga tutongi. Yeah. Ta move e whai asina tele tanta upu. Ia Ia koe. E le koe kiringa ka apu koe I. Okay. E la tato e anga ia tu le breaking and sawa nafi. Le na sawa a mail observe whalango ia lato lai po resources. Ale la te fōringa tua pita sa oisi mea. I lea tu la epa. I tangata ia au ACEO i tuturi mai le. Ia mai le telecommunication. Ia, o lea o batua le latest. Ia, si au mai. O batua le latest. O te le batua la ni ngoa. Ia, mana ia. O te manu ma o te respect for I. Pe ona tu o lalo le fionga le li pale mia. E te taunga breaking news le whainga malo. Ale almelo tu la I mai. Ia. Ua a mai ele. Ai fōninga mai la le breaking news le na tau a mai ele observer. I fōninga mai e tūlanga wa le tau tuwa I anga I whainga malo. O longa winga lai le breaking news a broken souvenir. Inga me tō, wale ngā. O le o moni ma wha maoni le news le na au mai. Ai le o se mata upu la whapea ua tuli e le whainga malo. E lo involve malo. O le mta upu le na amai nei. Le na amai nei whapea mai. O I lātou nei. Ma eu fo ia lātou tīwhinga atu la epa. O I lātou nei. E malanga I savai. Nofo ai. No nofo I whatani malo. Ma whai mai e ngā le malo. Io e ni meu whapea na whai. ACEO. Io e. A whapea la, they were under investigation I le matanga luenga PSC. O lātou e pūlea tangata whainga luenga le malo. Ai o I nana ave e se complaint. Lea sa su e ina I loa. Ala mea linga o isa vai. Lea le mafua anga nale. E o whamai o a lātou personal business. My goodness. Yes. O le wa ia ui ngoa. Pai ono whai atu. O le manunga and we have to respect ia tutuunga tatou whainga malo le au mai. E te tauna breaking news le whainga malo. E le o media outlets i tua. Te tauna breaking news ma le tatou whainga malo. Mana ia. O lona winga langa tatau i le sitau oso mena po o tangata sa pōtinga le fast. Na lato li pōtia tangata ni. Ia. A whai foi tu le pawhapai e moi o tangata e lango inga le fast nga li potia. Wa tala whiunga. Wa tala whiunga. Io ane mea. O ane mea la wo e whaita whaonga. A le tutongi tu pere mano. Tinga inga istangata whainga nuenga. Ai o lato e whaia lato ori. Ma whai lato ta whaonga. On their own personal reasons. Yes. Sole. Kei loa lai le I ua lewa na whai e la whainga runga. Wa tasi ne tangata tūlou wai le whape ofe. Tasi ne tangata tā whawhau o la whainga runga ni malu. Mo ia. Le ai ma se pepelo natala. O le tā whawhau ia pe I oe. Alera, o fia po tūranga le situation o whai e la malu. Ia koe kepa e rau wana. I leila e le se malo ta whawhau na malo le ua tūrei mai. Tūlanga na e tu lepa. Tā lofa le tātou whainga malolo tūla I mai. Ai o te tali tonu fōi. E le ono whanofo I fōi lātou. Ona wa tele tau sanga. O lawa lātou wā ai. Wa lātou wā ai I le tele o whawhita uli. Lala tūranga whai. Mata I tū lo lātou le me tau na whai. Le whana sau noa le fionga le minsta o tā longa. Le fionga ia sewa muli. Ia. Ia mata ala. Usu mai le ngā luenga. Ai lo sau.
Nana e sa watu silo ngo e to e alu fale e moe. Ia peila e fōringa me whapenala tūlanga leu tūlai mai. Te si whaukala iai ngi mea a. I lengi ka mai so lele. Ia tata mo whala matiti le tula e pa. A whai wai ei se maenga se engal PSC o la tau nei e wa ia tangata whai ngā ruenga malo. E le whai fuala le whai unga a. Longa winga wa iei ni wha maunianga. There's some confirmation whatever le tūlanga wa breach ai le lato au au nanga. Ia. O tala whiunga ai la le whai o le whai unga lea. Malo, ia, muskam ka fōua tupaina. Ia, tātou whasolo mai ala ni tā upule o le tātou cases, Le case le ia matau tia tūlanga wo i ele neim tā upu, e moni se whatantanoanga, se tasi o tamā, te le lopena e mawainga le whatantanoanga tamā le mai le mā ke tio ia. Le ai te le mau. Whapele tamā. Wa tatau ana whata ua ma whaalo alo ngia le whainga mālo ua tūlai mai. O le whainga mālo ua tūsi lima i ai le atunuu. E ua le ai se whaalo alo ma ua vea ma mea a ua le mautonu ai le atunuu. Ua tatau na whai se fuwanga. E moni sau nanga tamale na whatatanoa mai a nafi e le radio sa mua. O le ai radio Phoenician. Le na lato o mai ele makitio na. E moni la sa nanga tamale ono le tuu. Ua tuu le aia tatau a le tu malo. A wape wa whaata wale aia tatau wale HRPP i le lato interfere. I te tono le mata upu a whale arili. Lela wa tūlanga mai ele tūlanga. Wale ise mau tono wale tu malo. Wale aise la le whapea mai ua vale fonga wa a le tu malo. La i eini fe esesia i ngaila ia i tangata e lato te langolango ina le fionga le sui pale mia. Ia mae foi lato te langolango ina le ia i le fionga ia tu loma E malo silfa olo ata wale amai e tula e pamalana vaenga. Le se me interfere i lato. Wa malolo fata mali. Wai ele nei la vai fai ele nei tūlanga ele toe ina. Na te le fatu ua se file mu. Ia sa i foi la le ine o le inviting nga i tutuila. Ia, titilo tutuila na te le o fai se tau mawhainga fatupu se file mu. O le nei mata upu matua i alia e mai ei winga tau wha sese, tau wha leanga ma tau wha alata. Ai mais, o le tangata o te tua ia uma mea nei tula epa, if you agree with me or not. E matua i o tua ia, le wha alata, tau wha sese, o le fionga al whaipule ale tau i tu malo. Because ana le ai ia, e le tupu le mea nei. A fai foi, fa fe feba e loe i le tau whaalata. Le foi sa sau ia toi a to tuli, e le fionga ia pali, i le sa vea ma fong fetalai. To a tuli ina ia awane i tatala i tua le tangu. Wa maila ia le o tatala le fionga ale ia li o li ale. Pali i le tangi, ale esela na mele wa fai i stambo toi lupi. Me tonu ale ta o le tau wha se, tau wha balea. You know, in other words, tilo foi la ia tūlanga lea tula epa. Ona o le tūlanga la leo te titilo ia. O le tala noanga nei na whailunga le telefoni le recording le wo mo le tū, le whamasinonga. E pau leo o lo o whaafafonga i ai. Na o tuiloma ma namula ulu. La tau tele o whaalongo ina se si ufafonga o tui lupe. So ele aila it's only a here say lewa fa longo ia moli mau ia fono toe na mulo uluma limongi na la to wo ave ia moli mau ia o la le lo foi tionga la le o ia tu le pole lo to tinga le na ile tu langa le ile fai pulo to i tu malo ile o stanga ta fa maoni o foi la le taimini nei titilo i ele tau i tū malo. O le ase tū langa lātou te titilo i ei lātou. O i la o te whaiela o au
this is my analysis. Mm. O le man tua fo i le moli maua le tuangane ia Sam. I le case le hit and run. Yeah. Na fai le moli mau to see a Sam ma o le officer o leo. O ai sea, o Sam o le eyewitness. Yeah. O Sam o le eyewitness. Na va ai tino i le mena tupu. Ala mena o iai. I le i wha maonia Sam. A le wha no noanga la. This is only a hearsay lungo le telefoni. Le iai se o lato na va ai na tu ulima e to e lupe se tupe le limo o tu iloma. Le na ai lo fa longo foi la ele si fofonga le fionga le sui pale mia. E na o leo o tu iloma manamla ulu. O le si fa lai tu. How low can you be namlo ulu? Ilo no for record le tala noanga mato iloma. Na ilo e tu iloma le wa e record na inga ia. O a mio fau la na mo tangata corrupt. Mane, te lua, e moni le lei. Talo sia le whaawa wina o le la, wale ua, wale la whaawa wala le case la frisusuenga. Wale mwhanta tala i tuartang. E le to isi whaawa le hija pipi me to case. They're out. Yeah. Ale mea tau, ia abe perto tolu le moni mau. E mea na i talo sia ia whaawa uri wanga ia to moni mau. Nanga moni le lei mele ua tata noai. Lea la ua whaawa uri case. Leo o tatu o whapea tangata e saola le hita pipilo whaor case. A le mea sirina le se o tatu na whalongo atu i se talia le sui pandemia. Le langona se leo. Le la ua mai on taunu atu le tolu suruafe. Taunu atu le fitu suruafe. Ia le lata tele i o le vaenga le whamisinonga. O le a le environment o to rua fai pule le na latu ma le fitu suruafe. O le a se leo mai sui pandemia. Mantuatula epa, it's only hearsay me ia tatu te whalongo iai. Yeah. Ele o iai, peona e saunua, ele o amaia se tali ala fionga le sui pale mia, e counter ai ia modianga matala ne amai. Mantua foi, e wha pe se fulu e molianga a tuiloma whaasanga le sui pale mia. E tu titi se lau molianga ale sui pale mia whaasanga ia tuiloma. Ia le tūlanga nani se tato tā lia. Wa le wa wha wau lea foi. O le si mena o titilo foi la ia iai. O le mea ne wa tupu. Na fito a tupu le mele ia o ke topa. A le tato whainga pālota na whai lea solufulu iwo au kuso. Le la wa toi titi lua maa sina talu na umal whainga pālota. E leo ni whaato sina leo ni a. Leo na sao noa ia tuiloma. O le la ua agreement whaavao tamadi. Ia. A whaila na accept tu la epa le harmony agreement. Why wouldn't he accept le talia tuiloma o le la ua va whaatamadi? O lesi uso a whaipule, lesi uso whaleadidi. So why can't they accept it? If it's good enough ya lato, e mawhaina lato tali yanga le harmony agreement, lena sao mai yai mod yanga. Alela, they can't accept it if it was somebody else. Ele ia ta ilo iai o le ai e whamasinonga. Paua le mea o le lato le pitola au. A le va ai ale tunu. Taru e te le atu mawhauwhau o tatou. Pe atu fatasi. E te le atu o tatou mata. E te le atu fatasi o e mao ma le whaita wafi o Samoa. E te le atu lo latou loa. Ma te le atu le latou wa ai. Ngai lor to ono fia mata o latou lena whai whai. To po le alava la te mai o latou o le latou le mta whai oi. Pau ale mea fule le ona o latou ai ai le final saying o mea. Yes. O le whaanonoanga na o la tō sa wale le leo muri sa wale whai unga o me uma. Ia whai tau atua le atunu. Ia o tele uro, o la sau si la fia i se la ngona o tangata whale alili. O te la ngona ia le taimi nei i tangata whale alili. O lawa o le la ngona
alofa Ia. o tia o lātou loto e le toso whapautolo le bao to lupe matui loma. A o lewa umana tatalo le tu malo ia i nei tamadi e o e tatala mai tua o mai soala upuli. O lewa umana ta tia le fua wa mana na o ye le tu malo. Le foi la wa mana o la ia tui loma. E fai le fina ngalo lo nai tu malo. E tausi le file mu. Ia mantua. E le o tu la epa ma le HRPP vai aso umai tua le tu malo. They have nothing to do with that. O tui loma will be facing le tu malo I whanotanga me whai le tu malo. So ua ala tata waila ia tui loma o naonga ia usita ia le tu alaloa alona I tu malo tatala ai mai whaalelei. Ia tu langana le satam whai ai ai pangalia. Ia ua oso whai la le fili la leo namulau ulu. Leo mafua mai mea nei. E muri ta pa ia nam na u langa fai pura matutu malo a sei ta pa I ma ele vaenga le mata lia foi lena sawe tala wasui ia le lo ia lena to va e unasa ia e se Alexua a le to so mani mele to fa wa Alexua ia le o fela le tu ai unasa I me mana tua na laina na fase tuangalu Alexua ona ua fa popo atu le HRPP to tonu ele mafaila e Alexua o nga conflict of interest langa o la maia au nanga as a lawyer e na o tuiloma ia lela tato tali el vai aso fou la fai nei fina wa inga le vale nei ia o ai la le la tulai wa te o le mele na tulai ia le fionga ia unasa ina ia te e lava pau le meta la noa inai o le whaalava, le intervena le na watu le HRPP. That's it. They're not involved le whaingo le case. A whai nei lai o tu le songa fua to ala ngona ina se leo le fiunga le li pale dia na te li a vese tupe. Na mena le fsiringi ai vatu pena vatu se cash, pena vatu se check. Ia la vatu inga form na abe tupe. Tailanga, there is yet to be discussed pao nei na whaito lau ngai tutono o le mauta whamsinonga na tato maua I lola I ole au o le paipa I le vai aso fou. Pāua le tausanga tato tatalo for both Tui Loma and Tui Lupe ona o le tūlanga le iai o le wate le afianga. Pe ona whai atu tula epa tupo uma mea nei o le whai pule o le tau I tu malo. O le le senga o le audio recording ma le o le video kau ke vai atu fōringa o le audio ia le uka ko le vai kei mo le AI yeah, they can always alter it. They can do whatever it can be done. O le fesili la le o te fesili ni ai la a whai la na record la mengalenga record whanana la mengalenga record whanana whapia ai le wha ailoa sa oe e na mulau ulu ia foi ia Tui Loma ia maria o le uso le la recording lau. Yes. Then it's up to Tui Loma to say yes or no. It's up to Tui Loma whatever he wants to say. Te matau foi e me pe ola o ngei pe foi me ke ia ke fonge mo masi me ia ke o pe ke kalia le la record le so no venga sa pula fongo me ele ngata foi le tala ai ko alu abe I ai le se fatangana me tangata ele audio le ka ki ko pa ia men ona no fai atu langa o fai me so le fai kala ma fai puleri ke o foi ia o eri malo ai ko te pa ia le mele langa wa na mai ale te sa na alua ia pali tula epa o le wingo la tala le no fa langa le o pose lilo le mafu anga wo o il mata upulele o onga le wai ai nei ele o sesi atangata o namula uru na mafu ai o le la te fsiri ni ai fo ila au le fa pea na o namula uru I le fionga ia pali talo sanga te tala e tualanga tangi
Yeah. Ela mo tatala e pali. Pole mea na ele tatala ngai pali se ia mo mo fa se la tala ma tuiloma. So Yeah. what has he gone back and said to pali? Watali mai tuiloma wa io in order for pali e tatala e tualanga tangi e mulmuli ale ya e melia. So it looks like na nofo mana na le recording le nei se I na tatala le tangi le na fai pali. Foto au mai roa dia e mai le mea nei. Matau dia foi mele mafanua. E foi le te roa le te tala no mele. E to te tanta le mal mai. Ai na au por que le man me tonu ale te tala no toi fa pale nginga o meia. Yes. Yo so le mela le na le ma fu le mele. Ina o sulu atu pali, fe pali ia vai. Au e mana on mena alu la o ia I foi. Ia tu loma. E ave excellent tangi. Ai fa sau ia na foi mena ia le failita e vai lá e a meia le la tata no le reality o meia e sa o Moni sa no anga tu lepa ia ale le to ia lu sole me to no ale tu patua ai te lola o ma fanu mata bia na le futa uma le pe face 1 o le case lo uma the what is it that pia on face 2 la le continue ne le son fu o te lo e tele me reveal ne i case e fai ai moni me ta te tala no ai ma me ia manatu la tunu ma tonga le situ ma lo yo no to fai ia paro tala tisi e pa hala wa uta tunu tu le bele la batsa o la mai le fa lo ia fai la fa wa pele tu langa le case le fionga le sui pale mia ma tu loma to e tatala lo la le case fa san le anga todo to e tatala lo le case le tangi alio ia wa leo la fa wa I ma foi la mo tangata fau me leanga ia e no te tonunga la le fa wa ke si le son fua io e tau ke la ngona e fula ina te lo fa pe mai lo ia si avatu la se tala le tupania wa mai ne le ai ia na fete na I lola ia le o vai nga ia it's gonna be a hearsay de toinga tulanga le la tulai mai but then again it's on the discretion lava la ia ali I fa masino o la alato fa tau taiel mta upu nei ona tatu misi lo fai lo le menta ma fai mai fa le ali lua io o le va ai mai o le va ngo le tu malo la ta va le ali tu malo ato which is no forma in reality atu la epa o la fa o afa pe o te no fo atu I tu moa o la to interfere me ala I tu malo if that was me I would turn around and tell them where to go because ele se me la mai fo tu mai la to wisu ele oni pisinisi la to ale mai fa fai ole o fa le alili ele o se vai nga fa fai fa le alili ole tu malo mai e kule le tu malo ti fa bol mulea mo fa no se fa sa o atu arta tele le o mingo le ai se sini la tala na fai mai o tele o punti se matu fai pule le o tele o le mate tala no e avatu sa o ia me mo lo tu si la fia o fai na fa tala nga fa me o le te puntunia le matu fai pule le ai ia vai me o le o fai atu na alu le sa fon fe tala fai ai na vatu le fa me puntun le ai ia Pawa mai tai mi tu la epa tono na misinform le tangata le na le sa o lan fa longo atulanga na iai fai o le la tala lai I se talo sia ia se miracle wa o le la wa dia e mai ia namla u to tala lo la le case le nei I le vao namla uluma malsunga ya pali li o ta eu te lo fa le case le ali mo fa te mata wes e se lau ia tangi ai fo te lupi fatoi fa no o mana masina e o makis masima to son fo le uma fa nga solo case le
Ia mantua e o tua le tai me fai ele pai election o a sa fata o la ona. Ia, sole. Leki o se, ia tasi lea mea. O le se 10% ala toina. Ai. Ia e fai me ke rua ainga ma ko inga nga fu e ko ia. Oi le ai fa mole tu la epa. Tu la epa fa mole e le iso tapito le pa. Ma la pa mole le iso pitanga le neito e ina. O I lola, e loi e le tunu. E le o fa maoni fa msinonga. Leu tatu tata, leu tatala mai le avanoa, se i o atu la le pipi, po ani mea fou. Po ani mea fou o manatu ai e toi tatala le fai unga o fai i le 10%. O le mea tonu ale tu la epa. Langa le toi ina e selea foi. How would you call it? E fau mea leanga foi. Mana tua le wapa ulo ia le suita maita ia sa fata. Ia. La fa wai lo e toi ina, lo ia i fa se suita maita i lo o toi fatu lai mai mo sa fata. O ina vai e se o momo tangata fau mea leanga i lei ule lei. Leo o va vele o so mai, ta tala mai loa ia le afo le sifupa sene, na ia mai le sui o le HRPP le, ai ngano ia. O ana tu la fono o umana wha mawina i tonu, even with the Court of Appeal. Le na whai, e manino ai la, to activate le se fulu pasene pa mai a uma petitions ma yeini by elections. Ale nei le foi by election sa fatale wo so mai. Ia o ia la fa ni special privilege e tu uli matu le me mana oi. Le ai e ia tu tusa uma sa moi lalo tu la fono. Ia, se tatu whateteria. Awa e maninoa. E le toi marue ia le ia fai uma na fai. Ai fai e tunuta. O le tulanga le pe o fa se ata ngata fa pe oi. La o fai tu la fono fam sinonga te tala le ai. O le tala le va no se yo mai. Po ani pomu sautia o lo sau mai ia. E to a mai e si tulanga ma la wa umana ta mau le fam sinonga. Once lo wa umana na sio le fai unga le Court of Appeal. Ia o ia la mfai na la to tala i tua ia fai unga fam sinonga. Mana si kako tira to paua le nao si mea. E uma tau sanga nere, uma fam sinonga. Ia o le tātou tatalo le atua i ona ia fa sinoala le amio tonu. Leo te whalongo atu pe I fōringa e au na to rua ta mai ta I o whasi tau whetuli I sawhatarua. Lelei pe a iai I oi. Leo te tau whalongo atu. Ia wa tulanga na iai a whapea la whaftaita inga. Tula I mai le afo le sui o sa whata o le tina ta mai tai. Ai tu lua se tina foi. Ai mawalunga langa pasene le pasene a foi a la tawa sifu. Ia. Waki ko tatou. E te loa le mena le tam feto ina ia vave activate le melia. Au le maua whai ungo mea. A pare mena I loi mamuti ne fau meleanga. Wai tu sa ape whai nei. Mantua le mena tupu ia tau matanora. Ina wa activate uma ia le suile mai a la tawa sifu matua ia le pata. Ana to e mai foi tonu nora at the time o nora sa ia ala meno iai. Nei wa na toi ia o nei foi tina wa toi fa sanga tawanga I ia to matanora le na toi e se fa pena folan meo ia I le suile a. Te lo fa ia pela te lolo ia to mata ele pe tasi erfono sa fa iai. Australia. Ua tau tala o ia na whaia me antanga luanga le na whai le na lau ngai. O ia o le minister. Ale o, sorry. Ia o tulanga na iai tula epa. Ai a whapea tu ina a sao mai ai loai e activate langa sfupa sene. Ona tā mau ai lola ia. Ai a le pai election a sa whata tu la ile tina. To e so o ma le tina. Ma walunga pasene o tina nea I lo pasene a le sui a le HRPP.
Ia whalola o le tala anai whawhawhine. Goodbye, Felicia. Mana sa o le ia o le 10% ia tātou whātartaria sa moa whawhonga. Le fui sia ngaka ke Russia i vaenga le. Se pai mai ale vaenga whamsinonga. Ia, o le ale tūranga o ie. O le... Ia, whasauta wena. O le molianga foi lea o le whasio tangata o le tustala. Molianga pali i lea sia figao. O loo te ena pe pali i molianga e 5 leo e whaasanga ia te ia. Sa fina wina e le fionga ia nasa yuni sa polu. O loo o tūlai mo pali i lea fianga o lona mawhauwhau. Hello, is that true? Or whapipi ia tu nei, ina ia awai ne ia se molianga, na ia whaasao ia te ia. O molianga ne o moliai. Molianga mo mua o fasio tangata wha moe moina. Molianga lona lua o fasio tangata pa i valea. O le tolu o le umia o se au upenga mata utia, lena whamtala ine leo o se sa. Molianga lona lua wha more, pa i valea? Fasio tangata pa i valea. Molianga lona tolu o le umia o se au upenga mata utia, lena whamtala ine leo o se sa mala sa whaongaina. Molianga longa wha o se anga ese sa whaatino ai sa wanga. Molianga longa 5 o le wha o 5 manua tu ngā. Ia man tu whala tula epa. O molianga ia na prosese leo i le amatanga ina ua whaisu esuenga ma mau waile sa mala maua male anga ese. Ale penu utau mai tau watu ea le amatanga po le awhanita usanga ua whaapea mai ua sa vavali i le thin air le sa mala ale anga esi. Mata utia nei mea. Ia lela wa ato whaina o February le tausanga fōu. O le ato e laulawina ile nei mata upu tono whamsinonga. Ia. O le o tau whanongo, tu pe o whaiwhaianga o le iasa ngai fi mase mase sama. Ia wa o lesi suasu e ngana lesi fo i mention ngā lesa wala awina se taimi le amatanga o tausanga nei. Lena whapea mai ai. Wa le ai se whamaunianga wa le lopo feo i ele naisi por sa mala. Nā whesiri leo whesiri nia. Mana tua e tono lantanga renga leo. O au upenga nei po o mea na mau as evidence na whaatupu ai se whalawelawe. Ele mwhana tu na whai vai o nei mea. Panga nā wa ele tangata wana abesea. Au te tali tono foi. O mea e loka ai mea nei mo au upenga o whaangainga as evidence. E na o ko mesina mai lato mawalunga yaiki o toi ngā mea nei. A whaila o lea tinai e ka mai ka i morianga. Le ala se tatu wa ai whane mawhau iai. Man tō whaila matanga ina wa whesiri ngele tina. Tau singa e ia na tupu whala vlawe a. Ai alwa ina wa tūlai leo. Wa tūlai ia lo ia. Leo wa maua lola le mele wa diagnose wa pia. She's insane, mentally insane. Yeah. Yeah, le lau whatali lo atu le ruling a lea foi. A le whamsinonga ia te puari. Februari tau sang fōu. Tere lopo wheme o so mai le vaenga na o le pasio tangata pa i valea. Teilo ia teo. Morianga ia 5 le whapena tō laulawina i te tono whamsinonga. Ia, whai atu pēa. Tau. Le whenga pa i langa e relate la le mele o tātara noa. Ma le mele o morieta me te urise. Langa e pei o lea iai evidence sia le tate whanonga monga tu le umia te me tai lea. Ia, o le tūlanga na iai tula epa ona o le tūlanga o le case la lea, le tangi la lea.
le tangi le afia me whaasanga i le afionga le li pā le mia. Ma whaapea fo i le tina le uso iali se. Apparently whaapea o le tangi sa whai, it's a criminal. Ai ina ua whai ele su enga na tanga luenga leo. Ele lava moli mau e whai, it's a criminal case. It's only a civil. It's only a civil case. The case le afia me? Yeah. Oh. Ioe. Ale po te whalongo le o te agenda le mea. Yeah. Te pēa o tau sanga whona o tuanga iai. Ia, le. Nā, lei lungo whamasinonga le keisi le amanta tatano iai. Ia, sa no nisisi vai o. Ia, na ole tatou le saunoanga le fionga le li pale mia. I se la wheiloa inga malpulenga Starkist ole whale ia leo lo o toa tele ai le mamalu o sio tatou atunu o lo o ngālu ue ai o tautanga ina ia whailoa mai i le whainga malo ni tūlanga o mea e mana o mia ina ia whaanelei ai le au nanga mo tatou tangata o lo o au ina atu ngā lua Starkist. Whapela sa whailoa e le pulenga o le whawhita uli tele lo o tula i mai. I nofoanga o lo no nofo ai o nai o tātou tangata nei leo atu ngā ruenga. Papela le wasa unia le company ni fale se tolu. E no nofo ai nei tangata ina ia awane i toi o e no nofo i o lātou a inga ma le tele ai o whawhita uli. Ia papela sa sia le fionga le li pa le mia ma le konsula. Le fionga ia whatakaio. Le nofoanga. Mantua le whaapea mai wa, le watau sanga na mai le tātou eka e tasi. Le watau sanga mai tātou eka le i... Tau mesina, tafuna. Le ai, le eka sa moa le tutuila. Tafuna, Tafuna, Wa toa tau sanga le se meo whai iai. But apparently at the same time, o le tātou konsula, o loo rent le mea lai no fuai. Wa lewa na tatau na build se fale o le tato ale malo i Samoa. Whailo na ofisa autu. Ma whai e se fale no whai le konsula. Pehi o le mele iai nei le konsula nei o Kilani. O le te le whanua o le malo. Ma nei le fale la iai. La i foi. Ma le fale o no whai le trade commissioner. Ai, me foi la le wa lewa na tatau na whai i le tato eka le tatonu o tafuna. O le la whapesa i ele se singa le fionga le li pale mia markon ele no whanga le nea whamoe moe whaua ni whale apitanga whamoe la le mo tātou tangata whai ngā ruenga i e tu vai atu tutuila i ngā ruenga. Mana ia fo ia tam whainga le wa whaali manino e le fionga le li pale mia. Ia ona tā, ia? O le tau o le mele tupa ia te tili me iru. O le tau o le mele na o le sa wai e le koti o le mele o le tele o tatu tangata whai pui. O na le o atu o tatu tangata ia manu nofo i o latu a inga. O ia le sa wai le si le mafu mai whawhitau li lea ia. Pe le fifia le a inga, po le ale mea i tūlanga fwili le. Ia wawhapea, i ni tūlanga wa me tau tupe ia wa oila le tūlanga pe wa whaafefe ma whapea loa ale a mai o le atu la au e cancel le sponsorship o le lato pe whainga ruenga ma toi tipoti anga i polu. Ia, tatele o ese malimele, ele whanau noa fwili le. Tipoti ele si upolu le si upolu. E tōn wale nā. O whanau noa, ai pila mele tam whai ia le li pari fwoi mani maro temne ia wape loa na whausia whale ia. E whaifa apartments. E o atu roa ia tangata dei matotongi ia le renta tangata ia. Iyo e. Manai? Manai e fufuanga tato whainga malo. Ia na tanga i maila i ele Minstau tupe. Ua whaailoa mai ele fionga ia mulpola na rosa ile mamalo le atunu. Ia aua nei whaapopole ina o la tau loto. Ile le ai o se pasene whaasili. Ile au whaisao whanga ina wa mai ale end of financial year ia yuni. Ono tūlanga la lea tu sai ma le snap election nea tātou len tūlai mai.
Ia sa whaamuamua I lātou e le o toe whai ni sauwhanga whātaitainga o le au pensiona wa le o toe e ni lātou sauwhanga I tatou no nupi whā. Ia ma I lātou o iei mana onga whapitoa o le tino. Le lana maua I lātou pensiona si tanga ma mea a o loo whapea mai, o loo iai se fuafuanga le ofisa o le nupi whā mo le au whai sauwhanga. Iei se lao se taimi le ropo le masina fou o na whaailoa mai la leo. Mana ia le tamwhainga tatou whainga malo. E le o whaapea o afoi. O tu au noa ina le ai o loo iai lava le au nanga mo I lātou I e whai sauwhanga. Ia. O le manea I o le melena o mai e tamaitai whaamalama. I le whaapea o le aise nanga le pefu melana tau e whaamalama o tala tupe whaafose I le na whai. I le o afia, le whelau a mai tamaitai whaamalama tamaitai teo tupe. O le afianga o le snap election lea. Le whelau mau e le afianga o le Nai le o te roa sili e o ne tau sanfo. E sili atu lau tau whaarongolongo atu tamaitai teo tupe, tamaitai minsta. O le a sili atu whaamanianga. O le a maua mai I le nupi wha I le amtanga tau sanfo. Ia. O te lango o te rofo wa te lo tau sanga o Samoa. E o lo le amatanga o le tau sanga wa ea o ngā whanau. E iai foi whamanianga e amai e le nupi wha mo le au sauwhanga, whai sauwhanga. Ia o te langona foi. Mana ia foi se taumwhainga o lo taumwhai iai le minsta o tupe ia ma le vaenga o le nupi wha. Ia na tā mai lola ia tuila epa. Ese le fia le loto whaafetai a e le atua. I lona lofa ma lona ngalelei. E tusai fo I ma lea fo I tamali o tatou atunuu sa ave fua mo I tatou I le taalonga la kapi. Oi, ia. Le whaafotu tupu swafa tu le au pupu muli anga tele fata Brian Lima le lua. Le fofonga le ala taua. E se le matango fie ma le mamalu o le tāpenanga o le whaafotupu lea. A le fionga ia tuli au pupu. E tolu aso sa whai e le whaamoe le nei. E se le manea le mamalu. Ia e me se foi. Sa i le whaamanmalunga le fionga le li pa le mia. Ia e tawalunga la tai au nei. Tai au nei le pine ai ia. Whai ia swafa matai la le fionga ia tuli au pupu Brian. To titi over se laumon tupu nofo. Io o swafa o le sula manaia o le whaatafa manongi o tau sala muli anga tele tolo ngā taua tanga loa ma isi swafa le ainga poto. O le tumu ia nene me nano le mata inai le mele ia satupaitea. Ona sa mata la le whainga nofo le tae au. Ka le toa teli. Ua tā oni mea ia. Tā ua ia o mea o nofo ia whai. Nanga pi e isi tangata ele on manino le le iai. Le mafuanga ele na whai ka pia nofo a mea o ainga poto. Ua tatala I tua swafa o ainga. O le whamoemoenga ato o ainga ele na whai ua whai tale whapia. E isi mafofonga foi ele tatauna e matai pe no foi fafo. O tangata no foi ainga o tatana ele o te whapena mafofonga te mil nei. O le whaasafua mai man whaasalapa mai o ingo ainga I fafo. O le whamoemoe. E o atu tangata ni tausi to tele le ainga. Nioe, ele whape whailo matai na saule e vai fafo. E ai e sa e la vea atu I tau pulenga. Ainga ai le leila le pule mai a fa pele to pule a todos o se laude na o le e mai ia mo meu so mena de tonu mana na mai to tero tato ele fa pe se longa tero te no foi sa mo fa matai io o tu la fono le tu nu la ia e te la tu sa mo e fa ia no matai a fa mo moenga ia e nga lu e tu le nen ta tato foi tu ai to malele
Pe foi la Ia mena wai tula ila tula epa. te fai malanga so Samoa. Ma so se mea fai mea ainga ia e limfen pu. Ia pe o le situlanga le nā lea le inga mālilie ia sao ainga e whaasafua suafa a. A o lai teimi o whaalawelawe mani ne whai ele ainga. O la le toe alu i le matawhale. O le a alu sao whanga mō le suafa. A whapea mai ala sao whanga ia e tai 5 afe a le mō whanua. O ai uma mō whanua o la tau le nā. A whapea mai tai 5 afe tuila epa. O ai uma le tuila epa o la tau le nā. Wa uma le taimi whane wa ngalu lue a inga i se awala e whaafai fie ai o na tausi a inga ai mai se foi e ka lesia nuu a. Ina ia alu tulanga swafa a. Wa taimi nei ia wa whai ilangi le toa tele o matawhale taitasi. Ai wa tula i mai la swafa nei le wala ina whaasafua. Ina ia lufi ma whaafai fie na whai tau pulenga ma le tau singa o le ainga. Ia, wai, iei ia ua whine matua lela, tu se tasi ni mātama le ua matai. Ia matu pea a whai whafonga mai meni. Le mea wha matala iei, te maitai. Ile se ngoi te sau e te vai. Ile se ngoi te sau e melo ngoi Facebook, ma whai meile mea male melo. Whaonga o le aso se teimi ai wala au mele ainga. Ngai oi. Se teimi a wa lela na fo itoa mai ia o finele le ainga no tina I whangamalu. Okay. So le mela le te tau ala po whanongo loa mai pwile au matai au. Oka se a whai se lau matai o le na fo I o matai atu li au pupu faule na one. O ana matai. Lena fai ne taeo. Lena fai ne taeo. O I la le no whakewe. Ai wanga se ngase la fionga le li pale mia wale iai I. Wa lo ono no foi la o na lo e to ono I la to lana no foi ne taeo. Ai whato au te ila wa sen mai la e tangata I Samoa. Le mele fai le mauta Samoa. I le sava le ya tatpai te hapea ia. O lea la le tio a le iai le fionga le li pale mia I no foia. Ona le iai fo le totua ngia I mea whaali. Ale vaenga wha whai. Ia, wa o lau sunga o lau tofa. E te mua whanua, e toe tupai. O ele o ni mera ni ngoa fole le te vai le lalolan. Ia iare te mi tati tau whalongo tu lau tofa. Eu sau fu ni sau ngaku. Langa leo tatou. That's right. Leo langa leo a whalongo longo mai la au matai fobia. I o tauloa, na ala na wha matai o tau e ainga. I o tauloa, e mo o mia no tau au. Ia e mai sea la, ia. E lo nga whaatai, so le tele lo pito pālangi e li, tele e ola mai leo nang pālangi, malo tu pālangi li, e se li lo fia makai e li. Le langa o au te alofa I e so grandfather. O lo grandfather, na le to alua, na lo tina malo na uso. Le lo Christchurch. A le uso neo mato tina, ma te whaingoina o le pālangi, o le seina. Wai le mai maua se sene I whaalawe whai. O si o mato tina lava e ngafa. Ia o le upua le a pā, lo grandfather, whai lo tina eva, tau tua nā lo u ainga. O lo u ainga e 5 vai. Ua toa tele lau whanau, e whaia lau tau pulenga. Ia o te alua ma le tala le nasi o grandfather. O manuia fo ina. O te de seru atu. Mena o te at mai ina lava o I ata te tali e mwhai tātala I nisi teimi. Ioe. O te de loa po o tā whea nai o te le atu rana pito e whaitua ina lau sunga I le ala tofa. Pero la le stala le fia le langa lena unofo nei e umarota po kalani. O wale mata fusuanga. A le lau o wai ne o leo whai mai lau tamo mori maori ua cancel fusuanga lefta atu e whai I Januari. Fusuanga la le ai? Chai o petaia. O I pea no titilo se mea na po. Ia, leo te ne o le mai
e mori mau ola ua cancel fusuanga o le ua tu ia January ua mapepa le vai o le isia mani le tu fusu machai. Ia, o nei le vaveao le te vai atuai sa wai le breaking news. Oh, so ua ngau fo ilali ua fola vale fo ilali ia. Tamai te tasesim ta apule au te vai atu ila pitu. Alu le te inu sau fangu wai. O tai fono. Ia. Tai fono o le vaenga o afo ingomea. Bloketi. Pon pabai. Lea ua wale o toi whaatafa tingan whai melisi o ri lao e ave turafono la au e am la au e ave turafono. Wale o toi whaatafa le mea o lea pau le mele ua mai fo I whai tionga. Pea I siau o komikieto wha including the Prime Minister. E siame o komikieta ngata ia. Ile le filfilia e o latu tumalo. Tele ilola isi tumalo. Aina o le tumalo langa lena au mai sa o ele li pare mia. Wa longo atu ia. E le komiti o le whaia interviews ni whatanuanga. E to whala to e le o mawhai ona ua le ai nisi applicants. E le ai nisi tangata apply mo le avanoa. So e le leila ta pa I mea. Ina e wha manino le whalongo longo le but complain. Le ngore lava ala langa foi disi ovanga. E matu te le mai mauan matu apply ona le fesili mai ia latu anga vaa ma me fa pena. Ya lela u manino le u fai mai le li pale mia. Ma fua ona le aisa na le aisa sitanga no fela o kenge foi le nga tamu mo e mai o fai ngo siawo. Faulu sau. Ya noa faulu sau. No ia no foi sa vai. Ele peo le fionga le li pale mia. O le fionga le li pale mia ia. Peo le mea fua alu sa vai aso uma. Alonga winga la o la tino fa usanga le tselo al palo to abso. Ta ilo leo sa vai. Ia, na pe mena manita to pa il vanga le na fa I me nisinta u porta uina. Ya la so la ngona I mea. La so fai tau I te fono. E wa tala fianga iai pe a whapea wa longo ina ia I lātou ia to wha ele mtanga duenga. Wa mana tua le wa whaile komiti lātou te ilo ina ia tusi apalai nei a. Ia o lela ilo e komiti. O aile I tu malo e le intusi apalai. Ia o komeki la wale tu tangata o le malo. E le se siningi o le natulanga. Walanga le whapea na le watu le fionga le li palmia po ai lava to whanea. Whai ai ia o au lea awane I parotaina no this. No, o le wa ilo ale komiti wa umana tofia la to te ilo ina. Ia le titilo iai. Ia le ai tu sa o ala le tofi I le o lo tu la I le tofi taimi nei. Walanga le manistanga tau. Ai le tau dia ele alo papa stui tu ele papa mai tatu tu malo. Awane isa si apres. Ia wa le fola se si o la tau apalai. Ia pola se whaata tau ngā le whai ngā malo. Pe whai e la tau le whai unga la tau te tofia se tangata. Wa tenga mela me tona le tau wa sepa taha shaila e la tau ia le tūlanga. Ia ta tauna la tau whaftai. Ona o le manui e whaasafua mo le la tau tu malo. A whaila e mu musu la mai e lango. Ia e iaila ia le mtanga luenga la tau te tofia I loa ona wa uman whatati atu ala fua a la tau te leo sta ia. E sa o nei meari I mori mau te amen. Le pai mai mori mau. Te I le fionga le li pare mia ua whaarongo atu. Ua tofi la vai satu pai te ale tai. O lana whono whaavai. Mare komiti. Ai li abatua se whaatananga. Le maro. Io e. Ia. Sole. E tau. E la whai wa tofi whapena e satu pai tea. Ia te tau fo ia satu pai tea na lato ave se lato tusi aloa ia. Ave le lei se lato tusi. Po ai lava nisi tu malo. Wa mana o lato. Ave se lato tusi. Wa tusi lima ia lima ma whai pulo le tu malo. O le lato whai unga lea tai pai ma la whai.
Ia na vetula ia. Fai la ele komiti wo uma na tofia la komiti lo ino mta ukunei. Ia fai le fata taunga komiti mai fai foi na ia la se taimi e mai ese leo le komiti. E la tu te talia ina, e le ai, a o ama fuanga. Se o mea manino tu la epa fa penana fai. E fetali ai I tusi. Ina ia fa lau iloa, mea o manatu ele tu malo. A mai foi la se talia le. Ale mtanga luenga e tu sai malato wa ia inga ma. Ya, wapila te fai a fai nei la len apply ia sito ia siedi o I foi ringo siedi len tamo mai sale panga. Tupua? Ya, tupua. A fai nei la na apply tupua. E ta taura na o tupua mai foi ma sailele. Ma tulepa. E o fai la interview wape mo PSC e fai interviews por le tulanga pene. Ia se ta tu wa. Nanga lai fa ma loto ina. O ia te lelo nanga va a sa te taifono I pea ta taifono. Ia o le fesili. La le manui o sa mona maua mai ai ana tai ngā whanonga. Ne ese manui o sa mola tele na mawai. Na le manui ai o le tanga tula epa. Pi manui au ia a. Na tonu lava. Ia. E tau fesili nia. Tula epa e tau fesili nia le nā tūlanga. Pine wha mau, whainga malanga lena o ai nei tutuila. Lale me na iei. Na iei na iei ni mea na mai ese wha manuianga mo Samoa. Nei se mea. A foi lale wato tu o foi te tono le. Tala wha sol pito Samoa. Ia mea le lei uma nei e lufi e le fionga le li pale mia. E le o. It's very accountable and transparency. E te loa oe. Le mea le na tupu nei. Ua whainga tae sisia whainga malo. Na tue la asia le mele. O le o ni malanga papea. Mai wha anu numi os ia tupe ma me wha pena. O te tūlanga le wha peo whainga tae sisia whainga malo. La me o whainga tae ia la tau a lewe. Pe o le mea fua le fionga le li pare mia. Ona o lea. O ina whaelo mai le tai e moni le alofa. Whaelo mai le tai o lo tam whai si itia, ma mau e sa morfi le mu. O le, e lo I Samoa ia le whiunga I le suipania a mo whanu. O la tau nei lai fafo. O le whiunga suipa le mia, o le whiunga a le minstau tu risi, le whiunga le minstau tinamata maitai. Walo te titi lo atu nei. Le sa tatala mai e le fionga mana ia I o le. O titi lo le mea le tu la epa. O whena ia whena tu whalani? Ia. Mana ia I o le au nanga a le Samoa Farmers Association. Le na tatala le lato na launch alo ia le lato Farmers Association I lalo la o le UNDP project market infrastructure focus la I tina matalabo and those in special needs mai lato ia mana onga fa pitoa na tatala lo ia la le fionga minsta lango mtanga wenga o fato angam whainga whaiva le fionga ia aiolupo te Tony aiolupo. Te le foi te mali I no vai atu olo o iai le afo le events le o le CEO o le SROS o le fionga le li fai pule le tu maloa vai singano. Ia manisi fo I lato le mamalo le atunuu. O lai ei tūlanga mawalulunga I tūlanga le malo Mana ia o le telo nei au onanga. Te fo mantua na sau no le fionga le li palimia. E le tele o tupe polo keti e fan mai fafo. Ai o le tūlanga le ia. Tuai le whaangai o inga e le tātou malo. A mantua tupe nei. A le umana whaasoa e toe fafo. A le tūlanga la le iai. Le pena sau no le fionga le li palimia. Wa umana awe whaelo mtanga luenga nei. Whaelo mai po nale me wato alia I mata upu nei. Ia mana ia la le wa whaile le vaenga nei lalo le UNDP. Le lato wa market infrastructure la lea mo tina matupulanga talabo.
ma e o iai mana onga whapitoa. Ia o te langona foi la, o lai whafu foi la le minsta o whatoanga, Tele o lato fontanga, wa le wata tala le fionga le tui minsta ia lato whaalawiloa ia. Ia o tulanga na wale titilo tu le malanga le nao tutuila. Ele i aluai le sui fonga sui minsta o le fionga le sui palemia tanga nuenga o ngaluenga. Ia le whaipule ia taitu ave. Ona o le off island le minsta. Ia o ia la nofo nate o te loa fo i peia sa off island fo i le minsta tinam tamaitai wai le mwhai fo i na alu le afo le fionga le minsta lango ia tilafono i le malanga le na o i tutuila. Mana ia peo le tate tau misi alofa fo i isi sui panemia. O le lava ua whearua i whaatino na tiu te mawhaiva. O le nei lava e tau mi atu e nei whamsino. Ia mantua fwoi tula epa. Le tau i aili tu malo. Le mantua fwoi tula epa. Le melen tupu le i la fionga la au del malitoa. Le lua fes fumono. Le nei sa whearua i fwoi tele o funtanga. Alu i loma fwoi mai an. Malele le fionga lau del malitoa. Le case le wato e whasanga tia te ia. Le na whai le afui. Ia e tula epa le taimi o lepa le mia. Le ai le toa le loto le fionga le lau del malitoa. Fo i mai lava wona ia wha maonia tangata le tua o mea nei. E le sili I folani to finga. I lo le alu sa ili le ami o tonu a wale ta ule anga ino ia le la fai I. E na sa ulofa mawai. E na fo I mai loa sa ulofa mawai mal tofi. Fo I e lola I e ta pena mai lana case. Ala le manuia le taimi o le tua. Le na malo a ia. E sunga la au le malito e lana case le la case ma peseta. Ia o te tari tonu foi. E iai lava le tua I o tato sui ia. Le tulanga le tula I mai le sui palemia. O lo malanga ia, lo whaatino lava lon tiute. Lo whaatino lon tiute o ia le sui palemia, o ia le minsta, o ngā luenga te tele le malo. Vanga nā lava o le ale me o ia le whamsinonga, ia o I nā whatoa tu oi fo ila I o ngā luenga au taton, whatasipele tua ma le fionga le sui palemia. O le City Parliament tau I stata la noa mawhanua. I le whaingofie lona toe tapu ina. O le soifua maroloina. Leo atu iai. Tele le whawhita uli. O le ofisa soifua maroloina. Pea te watua pea lava. Au te tatonoi. O lo mai mua mai lana fionga le sa ave ma minsta. Tele o taimi. Toi titi ata sa mana toi titi. Se vai le tele nei mau whawhita uli tu lai mai te tono le o le mtanga luenga soifua maroloina. I te whai iai e sasiliana la tarata o si utua ngane le leia ia le fui sa whai ma minsta. E te whai mai a o lau kama. E moni tui la epa. E moni. Ia aile peo whatu. E le whapea mi fonga le tino whale aina. O le a whai e tiu te ma mea te tau na whai a. O le whanua noanga na iai. Whaano noanga na nā iai, sa iale tatanunga fia no watu lai mai le tofi. O lea ua, mua lewa foi tau sanga o tau sinio foi ia I upu whai a malo, a lea whato a maua I ilona tofinga wha minsta. Sa iale tatanunga, o se tangata o le ana ia whai le tofi, malami o tonu, 100%. Keinoa. Le lopo sa mala lau kama le ngat kaupa o. Le na ta ua mai fasiotinga o tustara. Ai o mea ngako inga pa o na ngale sa pa o ngā ili mariu le Motu rana iei, whai mai o le tele.
Wo o whaamaonia la tula epa, wo o whaamaonia. O le mele na mata wo ia mati, le whaingola o sa whaen mo whanua. I. Mantua la mate atu tonua o loo lunga la lole le ngasi o si tuangane matua. Lea sa pule le fale insinia le malava lele. O ina la fita o toe o lola ia iai i le mautanga ngasi. Panga lea. O le fale mai fou, a sole. E te whaitete la pesa wali e te tonu tu la epa. Wale to inga cars whangange, very slippery. Palasi la ia sina suavai. E te whaitete la te se ia e mana tua matua i ta ele uro tangata e pa ua e tau le uru si maa. E te mauno te tonu tu mai lea mea i wet floor. Alanga te watu pakeke mai o e sisinga to e tutulu mai lungo le. Ale mea la ke fia atai. Ni ya to mai fa me se vai fale ngalo Ola ko fa yala ko la ko fa ya fale. A mea ton mana le te watu ai le tala le tua inga le tua ia le taunta soifuanga. Le whainga malo fou nei ele ato se tolu masina. A le watua iai mea wa leva na tutupu. Le whala le mele iai nei le ofisa soifua malolo ina. Ta lofo le minsta. Ta lofo fo tato whainga malo. A ele o wawa aiti ngā i ele tato whainga malo. O la ua o puno wai. O a me whale leia whai loa Ono le tele yo whawhita uli le tula i mai i te tonu. Me whana le maua. O leo te whai atu la wa tala from experience tula epa. Ona o au sa unga lue sa moa i le constructions company mai nei au kilani. Na mata wo i sa moa Me la le maua iai. Ona o whainga la le whale mai. Whainga le whale mai, whainga le whale fono. Ma le whainga o le tate o whale ia na whausia la mai saina. Na whausia saina. Whale fo ia e le a toa se tai se fulu tausanga. Ma le tata mle valele. Ma le whamasino lau tu. Ma le whamasino. Wa le la se ese nei whamasino nei Pea le tapuni nei ngā luenga ma tape nai loa. Whale la ia. Whale nei na whausia e saina. The skills ma mea sa lato whaonga in the tradesmen, very poor. Very poor. Ye lo whale maintenance. Yo e whai ole le anga ia. Leo te tali tonu langa le taimi sa matonga lulua i fo i Samoa. Le tu langa le nei tusa e atu le tatununga sainga watu ia tatu tangata whainga luenga whainga luenga le tutoni mawalalo ai o le telo le tupe e le nofo i Samoa to e ave i saina le tele le satu lai mai le tu langa o le very dodgy lato le lato tradesmen very dodgy o tamaia e matua i te e lava ai o nei na sauce structure engineering e mai e whaia se singonga luenga mana o e mai lava la tau tangata la tau te whaia me la le tupo e nei tutulu mai lea mea tutulu mai le whale whono aia oi le whale whamasino e alu ia i nā whale whamasino e te alu tau pi e te alu tau pi e te whewhe te songa savali te hao le taimi susu emi tutu solo mai pakete ono tutu o whale. Ka pena whale mai mtotua. Ka pena whale mai mtotua. Sorry. Ia ise whale pakeke ri ka ko whale. Ia wa whawhiwhena whana e mai pakeke tali ele tutulu lale nei. Ia o le si mesa upopole ia uia. Ona, this is my experience from constructions company. Mana tua le vaile atu le aircon te tawana service la le vaile na ta iono masina po ta isfulurua masina. Ia ila le ason matau ele whale mai. A te whalonga e se ale manongi na o whaatulo la ia. It sounds like it's a moldy smell. It's a moldy smell. O whaatulo le lau tala i lesio nis whatu.
o le manongi le mafua mai le aircon, e le o servicinga, e le o fufuru mama, ese le. E toi ngā mena iai, Ia, o le wau la maua le isi minista o lo whiangai ni. Na prima nau tau te pena se whale ngā osi ai lo ki sende ai e tonu o Samoa. Yes. Instead o le toe au mai o pea nana tau te pena i sunga. Ia pe o le lava e slowly lava le alua le malo te mine. Le lava ua whaatino mea ua whorofora mai. Le pena sa no le fionga le li palemia. O le taimi le nei, o le ave le priority i le mea ta tauna wha mua. Le ua confirm mai, le ua approve mai si kei nai ne lua. Ia, le ua mai le approve nga ua taunu mai, ua approve mai e leo New Zealand. Ia le mea fo isa talano ai, ia le fio le li palemia. Ia, ma le palemia fo New Zealand. Le ua vai atu le ua fōringa mai, le ua approve mai si tai whau e lua. Ia, o taimi nei la, o le lai whaile su e ngā i le tūlanga le nao o iele tai whau lea wa overdose, E mantua whaila tu la e pai to i ngā mea nei. E le mawhaina lata le tai whau nei i nisi tangata. E mawhai e tangata nei na lata o whaia se tūlanga iai. E na le tangata le ngafa ma le traininga. O le la tātou te wsiringia. O lai mele o tūla i mai. O nei le waweao. Nei le waweao na iai le whatata noanga i lunga le ala newsi nei a mātou. Ma wsiringia ila. Po o a mea le mtanga wenga leo Samoa wa whai i le K9 lea. O leo whamai wa overdose. In what way ngā lenga overdose? Iwa mala malipa lang, ya. Iyo e. Ya, o leo umatua mai atua nge. Ya, wa mai o mawhai atua. Wa mga tik umala wa ulisi tulepa. Ya, le si yo nani. Ya na tango le ta umai ngota isi una fula ngofo na oe ai. Pero whai atu. O lewa ia uingoa ai ta avele ta wha mua ma le ta wha aloalo i le tatou whainga malo. Ia breaking news mai lava latou. Ya. Malo, ia ta ngai do ta ukmasan. Ta umai ta pokalan. Ia ta ukmasan i lava o le ta jaul ia wha pea le ta asia. Ia woto tele fo i sio latou kana nafi. Ono tato special le sa iai, le sa no lofi mai to tele malo le tunu. Lau whafonga anga sa mua le whalato e abatu wha malamalamanga. O le tau o le jauli nei New Zealand, e ese fo le tau o le jauli i Amerika, ese le tau o le jauli i Australia. Mana tuala, a whapeta o mai Amerika na le 5 sutala o le $50 US. It's current. Not ele o se 50 New Zealand dollars. Yeah. E mana o la whapela e whamomo o ia le la walo e mai la o jau mai o i Amerika ia tu la e palele la tau ngofie. O le taimi la e te tango e avele tupe whaatau waila wai. It depends on the currency of the day. A watu o le mawalalo le tupe ia wa e laki. I matu wa skyrocket le alu le tupe a Amerika. Yeah, and so be it. E te alu lai whaatau mai. Instead, la o se lau se fulutolo New Zealand, you're probably looking at 150, 170 New Zealand dollars, the equivalent la leo le currency Amerika. Ia e whapena fo ila le tato waile nei o le tato Asia Redox. E ese le tawa tato nei New Zealand. Ese le tau i Australia, ese fo le tau a Amerika. O Amerika ia, e pa u le tau o lato o le costo lako product, it's because of their currency. It's the US dollars. It's not the New Zealand dollars. So o le tūlanga na iai, o na wai e fo inis tangata wala au mai mwhasea mai e teau. Le lawa o mana abatu, iai le wha malamanga. O le tato vai o le Asia, e toru se lauta la 5 susene i le pusa
e whā au whangu la popo ale nei o lau sapalai mo le masina atoa. Ia o tulanga na i tula epa, ina ia whamanino i le whaafonga anga Samoa. Ne te whawa i ese nunumi whapea mai, ui, lale wa whai mele lato whaaporokiki wa whaatong le ai. Na le lua tawa e mai e hawhai e le Asia mai Utah ia mātou i nei New Zealand, mātou i sponsorship i Australia, whapea nā whole sunga i atu la epa i Amerika. O le tawa au as a member, ma le tau the retail price for non-members. Yeah, ole nā tula epa. Yeah, malo paftai pawa si mea paule na le so wala watu tata noi. Mea ta mai na ele foi. In tata noi na patu le luma le sapo kalam. Ai paftai tele mo le nei ava noa ua ta fa so tele mta upu ta fa so ina. Paftai foi mo lo sao ia ma le ta penanga melinai tu ia mo le ta ai ole ua mai te lo mai o mai foi ina. Ya, but ia la to. I sau ia ta fa to fai. Ia le lei whaftai tu lepa ia le whaftai sa moa lau whafonga anga. O nei lava mātou te tamwhai ina ia a watu whaamamalama au ili whaamanino. Whawhai ngō fie o na tau malamalama ai. I meolo tutupu si o tātou malo. Mea sa tutupu. Ia ma mea foi o le fua mol vai aso fou. Ia o lea foi se ngangana ua sala ia tatonu o tātou uma o whanau le tua. Maua le loto maulalo, ma le loto whamangalo. Ia o le tūlanga le nā a tonu i toi maua se tātou taimi toi wheloa iai. Ia matuli matai nisi fo i o tātou whamasinonga o lo tutupu mai si o tātou atunu ulwai aso fou. Ia manuia le sa pati ata e ao ia mātou i nei Australia o i New Zealand ma Australia. Ia whapea fo i lau sunga tu le epa le aso ata e ao e whaata le eto sa pati le aso so ai. Ia soifua ma ia manuia. Te tele mawhanua, whaptai tele mo ni atu ro whaanga i la firma le ainga ia whaptai tele mo sao nei programe nei aso. Ia lelei soifua. Ia soifua. Ia o le nā manatu le whaiunga foi le nā o le tautua ma le aunanga o le nei aso Samoa. Ia te lea ua information o le nei aso ia mo lau whita whafonga ia martam whai longo pui ali i lau tō whafonga anga. So le leska mai whai kalari ko whai kalari. Ioi, ni e whapena lava winga o le soifanga ma le ola. E o tātou tangata, tātou te nau ina i o tātou manino ma malama ia po le ase me o anga ia mesela. O te rao tātou no whai whafo, ia tātou te nau lava ina i o tātou whaalongo e se aso le langa pele ia tātou la tunu. Ioi, pe fia tau sanga o e no fo i whafo mai ma Samoa. Tātou te nau ase i o tātou ioi. Ia, wale lei mon mawala, o me o le o tafsuanga sa ioi, ia whaftai o na ua whamautinoa mai, ia, ta tupu ia Januari tau sang pou. Samoa, nena look forward to fusuanga chai o petaia, ia le o whailo mai ua cancel fusuanga, ia ona ua manua, ia le au, ia po mapepa le vai o le li siamani, le na tu e whaawau e whaiapo nei ia, le fusuanga, e temi nei, ioi, ia nga ua longo mai, ia moro tō sila fia. Ia te tonunga, tātou tue whiro i tai au, ioi, i le temi masani, pe a whai e whina ngalo i ailo tātou atua e te ta i ailo sui fua manu ola, i ni meane i o tātou taupule, ia ai le tarawhia ngai ma le whina ngalo o lo tātou matai. Ia tele le atua i le tātou whainga malo, so far so good, ioi, o lo o le lei me uma e moro tō sila fia. E po le ale le lei ma lau tō sila ma le tātou wa ai. Ai le maroro al fili. E le lopo le ale vai tin tau te whiotia. Ai le o tia le li o lalangi. E o mani te mi tātou ti o e tātou, e o mani wala au. A o le li o lalangi, o lo whia ngai pia m tātou, e a fua ai o na whapea nei. Mai le mwhai on tātou te i ai, eisia.
that is our nature, o le tatu natural lea. Io ale aila se well control le tangata o lona tamalianga ma lona tangata. Io mela ia tu le mai. But anyway, ia lea ua manatu le aseu fu iuta ia lo va o le neaso. Tatu filo i tai au, famania le tu e tai o le tatu atunu. Famania le tu e whainga malo, famania le tu e kalisi e fia i tu tonu o Samoa. Ia le tu e ainga te tasi, tai o ainga matai, ia maso se tangata Samoa. Ile ngata i tu tonu o le tatu la vatunu, ai so se Samoa ta ape i tu e fia o le neila lolangi. Alofa te latu, rautou ona masani tu ila epa whaafitai, li o sua o te whatu wha, wha sui fua Samoa. Alofa te latu.